may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tuyan ti asukar agat-gatangan niya o nanalo siya. At to'y mat kisupliyaw. Ay nawaw. 40 pesos magtintin mo asuplit ti sangagasot a kwartak rokse. Wen ata 60 pesos ti bayat ti ginatang yun, nana. Na, apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigatak laang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya ngay ti diferensya na day jay. Kas ti agnegosyo, nana. Numamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngamnubak nang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kas ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak abumakbak nang tayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga, itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Tama nga no agkamali kayo. Ay nawaw, ay nga rin taramidag dito yung ngay. Bantayan nyo lang ang dagiti lakok, tama nga no adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Ang mga no agkamali kayo iti presyo. No, apay nga minadi mo pagpapadaan ti presyo ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang, tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswetek ti kasta ka panunutam. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat ta abayadan. Dakkel ti ganan siya kadakwadan no kwa, tatang. Jak amuking ka. Rugyam kitin dagdigaws. Tadamot ti papanak enton maramdama. Nagawid kayo magaya mon sa linakong. Una na, dito'y kami nga agnaid iti asawak. Ay nawaw, simurot ti asawam apurinar. Una na. Ay, day takit day. Ni, apay ka di ayanana. Ay saos, marigatan kami lakit di amakisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita nung lumabas iti paraangan nyo. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunaklakit di ano saan napay nga mo tag sao iti iluko. Amo na magaya man. Amo na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy nana. Nang lukat nga tan. Ay wan, alas 6 iti agsapa. Manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayang Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan, Mare. Adala kong a chicken wings, Mare. Adda, Mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak, Mare. At titibayad ko, Mare. Ay gayam, dito yung kayo nga agnaad, Mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaad ijay syudad. Ay magatang amin ijay, Mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaad, tapno makatipid kayo. Kan manayunan mo laang ti customer ko. Ni salin magdagi matam.
Isuma ngamin tatang. Nagawid da gayam di ta balay da. Wen, agnaadda kanumatan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner ng asawa na. Wen tatang, nagadu kanu ngamin ti mabaybayadan ije syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak ng kwana tatang. Naimbag man, tati husto preso ti siningar mo kang kwana. Wen ta saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyon ng tinegosyo no kastamot ti wagas mo. Siya kong naglutaw sa lane bagay. Agi na nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabalak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Siya kong, dung nagkakadimot kanya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusamon ti patatas bagay. At damat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong. Agin na ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya ko maita. Overpricing ka kano kunada. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida grubwat Bak nang da. Ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen tano kabailan da ti gumatang itilugan. Kabailan da mat agatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti store mo no kasta ti presyam? Saan nagpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak da itoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malay? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang dita nana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bambanog kay launay mo. Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti foreigner nga asawa ni Marisalene. Ay, day tatijak amo nakaw. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan nana. Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Awan mo ki di nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin bagay. Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti kataya ki jay. May sakilo abangos. Tagsidatayo man mat iti sinigang abangos. Day talaang. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaang. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangos iti store ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a foreigner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nantigatangam. may sakilo abangus laang. Abti ti bayad ka. Mabit laang, tay supot ko tigat gatangam. Atoy. Atoy mo lang ti suplem. 150. 150 laang ti suplank. Apay ka day. Ngimi na magayam man ti bangaus. Atang immi na mo aminan. Nagturod nga agsaludsud day ti a foreigner Suplen, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talaang matinted ti kumarem. Na,
Mano ti bangus ita aya? 350 ti may sa kilo? Ngimi na kanuman. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tilako na. Wan nga raw, bakang. Saan laang anam na minsan nga inharamid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang ti matmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumari. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tang. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakang. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yo, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti istor ni Roxay. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sa kilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 lang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nilakay mo tapuriner ka nga raw. No, mo na lang, nana. Agtip-tipid kami mat Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na, no kastagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay, tatang? Ni Mara kaday. Di lalaki, tatang. No sa anak nga agbiddaw, ni Charlie Dayjay. Ay wan, isungag paisaw. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga istor. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamot tan. Apay nga iti istor pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tano siyak, awan amok di ka. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anyat kunayo, tatang? Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyan mo, bakang. Ngam nakita nakta na. Anya ngay timbaga na kan. Awan mo't kit day, bakang. Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sabali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay gayim mo day jay, bakang. Uray gayim ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam kini ana kat adakan nyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kamin. Mapan ko laangan alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunong tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari salin dito yung istor ko, tatang. Sigurado nga amuda ti kalukwam. Iso akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kamen. Di mat binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo ti lakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ka. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsubli na ti customer mo. Apayan, Roxay. Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko nana. Ay nawaw. Anya nga iti parikot mo. Man manumag ngaminan agumatang damari salin dito yung istor ko.
Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod na. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo ang maamuan no apay. Wan na. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kahit kasano nga rodan ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot laeng ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho tatang. Ay nawa, asino nga timang bantay ti store mo? Da kayo latan tatang. Ay nga tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo tiag-apply. Wan ata maluglugi akmeten. Manumeten ti umay gumatang. Wala ata di mo amo nga aywanan na giti customer mo. Ni tatang mo't. Puno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya, tinapatigkin ka. Ay, bidot ko da jay tatang. Noda nga minti may bagakeng ka. Dumngag ka. Wan tatang. Laglagi pam anak ko. Asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubuat akong tatang. Ay nawa, nasa pakalaunay magti si anak ko. Alas 2 ka no, matimeeting iti pag-adalan. Na, agsaludsod kayo pa'y mangamin at tatang. Isumad tinaibaga ti kalugaran tayo kanyak. Sa anak a makimiting itatatang. No saan ka makimiting? Sa dino nga ron ti papanam. Basta, adda na patag apapanak tatang. Makimiting ka mat, oray sagpaminsan laang. Iti kasta, kat amom ti mapaspasamak iti anak mo, iti pag-adalan. No kaya't yu, di da kayon ti makimiting? Tasak pa'y laang ti ibaon na. Sa dino ti papanamaya. Adda na patag alakad mi iti kumare. Ay, kita masama nga no adda man ti kalukuan nga aramidan niya. Narigat ti maipabarangay kung naktumag. Ay, baso man tatang, ikanak iti baso. Ay, nawa, apay akasta ti ito naman nagaway. Ay, napanugak lang tatang. Kasunod dati mang kamkamat kang ka. Ay, ato si baso. Mga lakamot iti danom dita. Asidaglaang ba't kang ka? Ay, agyaman nak tatang. No, sa di naman ngamin tinagapam Di mo pa yun maramit ti responsibilidad mo, itanak mo. Busy ak nga rood tatang. Di bali ata mapanak to iti pagadalan no makawayaak. Naira na laang ngamin ama kumikum kami iti kumarek. Kanya ti pa ka kumikuman nyo, aya. Basta adda tatang. Di yun sa ludsudan no anya. Basta pagbiyagan.
Lila apaw, saan ka kadipa analpas si Ter Aramidam? Saan pa'y apong? Sa dino tinagapuan ni nanang? Apay akasla damang kamkamat kan kwa na itay? Diyak man amo kinanang mo apaw. Saan nyo asinaludsod apong? Sinaludsod ko. Ngam di naman ti ibagano sa dino tinagapuan na. Ay nawaw, amangan kit dino. Agam di mon panunutan ti may papaniti day tabarang. Mangantay kit di pa'y. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Umuna kayon apong. Umay kakit day, tagigiddan tayo amangan. Naimbaga bigat yaw, kapitana. Kastamat kang kamanong. Ada ka din ni Tessie? Nakaturog pa ang kapitana. Ada ka di masapul yung kuana. Kaya't kukuma makasarita manong. Napatagti ibagak kang kwa na. Ada ka di tibasol na kapitana. Tinakawan da kanu ni Nana Isang. Anya! Saan nakita ni Nana Isang? Ngam nakita dagiti kaaruba na. Duhada iti kumari na. Ay, una yun na dya tao. Kati kayat ni Nana Isang, isublida dagiti tinakaw da alako na. Agsasango kami to iti barangay hall. Agtugaw kayo pa kapitana. Riing klabit ni Tisay tada kayo tagsarita. Ang mga kitin o dada ka sa maisawang ko. Agyaman aklaunay manong. Mangibabain ka, Tisay. Inaramid ko lang ang dayjay, tapno at dalamutan tayo, tatang. Amo yung nga grigrigat tayo. Nawaw. Saan arason day tatap nagtakaw ka? Isula ang ti amok apamuspusan, tatang. Pangasim agbalbaliw kan. Dumakdakkelan nililang anak mo. Saan atakaw ti solusyon ti kinarigat ti biyag tayo? Ni tatang mo. Gagat ti kasapulan. Agtrabaho ka. Makitagad ka tanapigsa ka pa ibat. Pangaasiyo tadiyo kumadakdak ka matun ti may papan iti da ito abanag kanlela, tatang. Nawaw. Orasan ko nga ibagano idanon ti sa bali at tao kan kuana. Awan maramidan ta. Sana tong palbiyag kat mailimod mo dahi tang aramid mo. Ay, jakam mo. Ti kasasaya atang aramidam kat agbalbaliw ka. Di mo alaan ti saan mo ako pa. Agsakdo kan to numalpastar aramidam, lela. Sa dino ti papanan nyo nanang, rumwar kay samat manan. Taagdis kitarak iti lamutan tayo. Ijay mat, Iti ayan ni antim ako marik, amangan mat. Ayawan pagdanaga manak ko. Tagila ko kami laang mat iti palaspas. Anya ti ila ko yun nanang. Adda iti ayan ti kumarik, Mala, agrubwat akon. Si kamot ti makamo dito ibalay, Ni apong ngay nga ta, anya nga oras ti panagawid na. Dayta ti jakam mo. No sumangpet kat sa ludsudan na no sa dino tinapanak, ibagam nga agilako kami iti palaspas iti kumarek. Wan nanang, Di mo liplipatan, Tamangan no sa bali manen ti panunutan dayjay no awanak amadanunan na dito'y balay. Awat naman to'y natang lila apok. nangalaan nyo kadagito'y anatang apong. Iti ayan ni apong musita. Mula na dagitoy? Wag. Ado ti mula na itarubayan da. So adim mawatak matan Usto atap no adda ti igisa tayo. Kastamot lang tinapanunot ko. Agora ka. Awan manan ti chinilas ni narang mo dito. Rimwar ka di manan. Iti ayan ti kumari na tinagturungan na apong. Ay nawaw. Apay ka numanan ni Jai. Agila ko da kanumat iti palaspas apong. Ay sos. Sakmanan ti madanagan. Uray siyak nga rod apong. Amangan kunak no adamanan ti takawan da dita. No kasta. Amok ti may papan iti aramid ni nanang apong. Kanayon daktupay nga asaran dagiti kaadalak. Agtatakaw kano ti inak. Anya. Dagiti awanan bain ngagtatakaw. Ay, abay ka ni mama. Ay nawaw, di mo ayan nakita ti mulak iti sangwanan ti balay. Saan mama? Anya ka di ayatin ang pasamak? Danda ni maibusan ti bulong na. Kasano na pasamak da ita? Tinakaw lakit di dagiti agilaklako iti palaspas. Napintas ngamin kat ti bulong dayjay amula. At damat ti CCTV tayo mama. I-review yo Kasta talaga ti aramidak.
Masapol amamuak no asino dagiti awanan bain anang perde iti mulak. Anya itaramidan nyo, numaduktalan nyo na sino tagtatakaw, mama. Makangagda kanya ko nagtumat. Inaywana ka na imbagday ti amulak. Kan nagrigat ti mang padakkel iti kas ti amulak. Sa ita, takawon dalaang akasta. Kita man no am-amom dagito'y atat tao, Miguel. Nan, kita man, mama. Adday tani, dagita adwa tinang takaw iti mulak. Ay, no. Saan kumot nga amu dagita, mama? Panagkunam, kalugaran tayo nga tawon no saan. Kaslasaan mo't, mama. Amangan ko no taga-kabangibang barangay dagita. No kasta nga rod, i-post ko iti Facebook. Anya? Wana, tapno maamuak no asino dagita awanan bain. Tipay lang matmulak ti targetan da. Kita inyo, mama. Tamangan no mabaliktad kayo. Amangan no da kayo ti madaksan. Santo ang mapasamak da ita anak ko. Apay ko maamadaksanak, kat siya ti biktima. Nakita mo't siguro ti impos ni Victoria at taga-kabangibang a barangay, Tese. Wan, kapitana. Anya ti maibagam iti dayjay a video. Edited lang ang dayjay, kapitana. Ay nawaw, kasanumot ang naibagam nga edited dayjay. Kat naala ti CCTV dayjay. Ay, kuha, kapitana. Talaga nga awan manaknakam yu iti kumarim anya. Gapo iti kinarigat ti biyag, kapitana. Pangaasiyo, tadiyo pagbalinan arason ti kinarigat ti biyag tapno agaramid kayo iti dakos. Nagado ang mabalin nyo a pagtrabahuan dita. Dayta pay laang matagtakaw ti napanunot yo. Nangipanan nyo kadagiti bulong at tinakaw yo. Kuha, kapitana. Inla kumi iti kumarit. Hay na, mangibabain kayo. Urayin yun sa maibalod kayo, sakbay nga agnakam kayo. Nakasarita yu kadiday ta Victoria, kapitana. Wan, kat no umay dito'y lugar tayo, da kayo ti makaamu asumango kang kwana. Da kayo ti agpalawag. Apay matakas di, madam. Apay nga inpusyo mo't ti rupa mi. Hindilit ko ti post ko, idi adda nag-message sa kalugaran nyo. Unang nagado ti mangipopost iti day di a video. In-download dalakit di ti inpusyo a rupa mi. Na, kaslabasol ko pa ita. Adda anak mi, madam. Anyan tulaangan nga iti mariknada. Ang mga numaibaba inda iti kasdi nga inaramid yo. Umuna iti amin. Siyak ti biktima ditoy. May kadwa, impost ko day je a video. Gaputa saan kayo nga amam mo. Amuyo ka di nga inay-aywanak day je amulak ka. Ay, kwa, madam. Saan na siyak ti pabasulin nyo no may babain kayo man? Da kayo matlaang itigayam mo tinangibabain iti bagbagiyo. Kat no di kay makisarita na sayat kanyak. Da kayo ti demanda. Ay, saan ko mamatakas ta, madam? No kasta nga rod, aklunan nyo ti bidot yo. Di yu irason ti kinarigat ti biyag. Nakababain ti agilakoy ti palaspas ang naggapoy ti takaw. Ay, nawaw. Apya na sapa ka nagawid, apok. Katkatawaan dakdag iti kaadalak, apong. Apay ka now. Agtatakaw ka no ti inak, apong. Nabuya dati nag-viral a video da nanang kanti kumari nang agtaktakaw iti mula. Day, tante bagbaga. Nakababain, apong. No apay mat ngamin aday ta agtaktakaw ti amo ni nanang nga aramidon. Bayam, kasaritak tumanin ni nanang mo, apok. Di na panunutan may ramraman tayo iti kasdi nga aramid na. Mabulbuli ak ije pagadalan gapukin kwa na, apong. Mala, di ka madanagan, apok. Tabagbagak manentinam. Kumusta tilakad yo, mama? Nasayat mo, tanak ko. Nakasarita yo kadi dagiti agtatakaw, mama? Wan, nakasarita kita. Naggidaw da kadi iti pamakawan kada kayo, no? Idi da mo nalastog da ng agsasaw. Naibabain da kano iti naramid ko. Ta-inpos ko ti rupa da adwa. Anya? Hanggang siyempre, saan na ka nagpaabak? Anya nga iti imbagayo, mama? Imbaga kami na kayat ko nga ibaga kadakwada. Agraman sakit tinakam ko. No saan ang nagpakumbaba da gitay.
Kan saan da nga inaklon ti bidot da. Talaga sampala kita. Kaase dagiti anak da. No kasta, adda anak dagiti ay, mama? Adda ka nung arod. Ngam nuapay ang nagturod da nga agtakaw. Agturpos kagaya man anak ko. Unmat ngamin. Anya kanungay ti isuot dagiti escort yo. Saan kayon agumatang itibado yun, nanang? Ay nawaw, apay ko maasaan kat iskurtan ka nga rod. Siyak ti mangimartyakan ka. Asino tinang ibaga kada kayo? Awan matkit de. Ngam siyak ti inaman ako. Diyak kayat ada kayo ti escort ko, nanang. Anya? Ni apong ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ang mga numakita da kayo dagiti kaadalak ijay. Kat karkaro akatawaan dak. Ay, kuha anak ko. No anya ti imbagak, iso ti masurot, nanang. Saan dak manen nga ibabain iti espesyal nga aldaw ko. Anya ti masapul mo, tese. Kapitana, mabalin ka di nga idimandak ti bakit anang i-post kanya? Ni Victoria ka de? Wan, kapitana. Ay nawaw, apay ko mga idimandam. Tabasol na no apay nga ibainak ti mismo nga anak ko. Anya? Saan akayat ni Lela asyak ti mangimartyakan ko na iti umadanin a graduation na. Tamangan ka no katawaan dagiti kaadalan na. Hay, dayjay tuma ngamin abakot. Saan ang mabalinti kasta aka panunutam? Awan ti makagapo tapno idimandam ni Victoria. Anya? Oray agpa-attorney ka, sigurado ang maabak kamatlaang. Awan tinadagsen ang makagapo tapno idimandam di tao. Panunutam ko maasika ti ayan ti parikot. No saan ka nagtakaw, saan nakakumamot nga ibain ti anak mo. Anya? Kitaam nga umuna ti ugalim, sakbay nga agpabasol ka. Dahito ti isuot yu sapatos, apong. Dahito yan na po. Mas bagay yu dahito eh. Si kakidemot. Magtungaro din tayo suot ko. Agawaan nyo, tapno saan tayo amaladaw, apong. Agrubat tayo ka din? Naa, Kita aman no okay lang ang tikastoy akawis ko, anak ko. asino tinang ibaga kada kayo, amabalin nyo ti umatindar iti panagturpos ko. Kaya't ko ti agbuya, anak ko. Saanan? Agbati kay laangan dito'y balay. Nakababain mat numapan kayo pay laang itchay. Saan kumamot Tumakder kayo matandita, tagrubat tayon, apong. Indilityo ka di timpusyo arupa da tesi, mama? Nabayag matan nga indilit ko. Kita nga min ti Facebook account ko, Kunaklakit din ho, dapat isabali a Facebook yun, mama. Apay na sa lutsod mo. Wala, tadulat tamo ti mga ipupos iti dayja a video. Tinakaw nga ro dagiti content creator kuno. Dahil tamo ti jacket kadagita as self-proclaimed content creators. Masapol nga ipusda ka numot amin. Takayat da matapagkwartaan. No kas diyang ag-content da, di kumamot pagsayaatan ah. Basta siya, indilit kon tinag-viral a post ko. Nukasta. Napan kagaya may di pagadalan. Ngam nagawid ak matla adagos. Tadyak kayat makita nak ti anak ko, tatang. Si kanto mangamin. Bidot ko dayjay, tatang. Ibain na kan ti anak mo kapoy sa aramid mo. Iso ano adda ti maibagakan ka. Dumgag ka ngamin anak ko. Isardang mo tagtaktakaw. Tatang. Laglagi pa mamayraman kadagiti aramidam ti anak mo. Ano samlaang ti makipurdiya? Tatang. Kasta ti aramido. Nasayaat mo, no nakamiris ka. Ipanagnak mo apudno ti panagbalbaliw mo. Tabarang may ayo tirik na ti anak mo. Kat agsubling to ti sigod a panagtalik na kin ka nga inana. Tatang. Kanayon mo alaglagi pa, anak ko. Nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao nga agtatakaw. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka apagwadan iti anak mo ken iti sabali a tao. Agaramid ka iti nasayaat. Liklikam dagiti aramid a mabalin a mangitunda iti pakaybabainan ti mismo a pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanab, Ilay. Ay nawaw, makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Naa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko, ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Ah, schedule nga min ti recording mi ita, Nana. Recording iti anya? Recording iti drama, Tapno adda manandenggan dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggan dagiti subscribers mi. Kasla adumat ti subscribers daytoy a babae. Anya ti kunayo, Nana? Ulitin nyo man? Si Kaki Dimay, saan ang maipapankang katiinsawang kau? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay nawaw, nagadumutan ti ginatang mo, Ellen, nakaw. Tada kadwami amangan, Nana. Adda bisita yaw. Dagiti kadwak nga ag-recording iti drama, Nana. Kunak adda simang patabisita yaw. Adwan nyo ti i-record yo, tapno addaman mo't denggan may. Nana, kinapudno na, naurnong ti i-record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakaw. Ayun, Nana. Adda eko bag mo dita, nakaw. Ayun, Nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod to'y ngarudan ta iso ti pangikargaak. Adda selop indi to'y ngam na ingpis ngamin. Mala agtugaw kabiit ta isupot ko ti gatgatangam. Si Mang Putandaman ng Cecil, lakay. Wain, itaypay. Adda da iti recording room. Ay nawaw, nasa pa da Una, tatiimbagam ka no, kat ato ti i-record yo ita. Aywan, naurnong nga rod lakay. Nabayagmat nga minin idi na udi ang nag-record kami. Muto yung taginatang mo, tasya kung timakam mo. Ilotom dagitoy Saan akong agimatang iti Ricardo, taadda pa'y mat na baki. O kilaan bakit? Tapno maibos ti sigurd nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo't Win aywan gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin bakit? Okay. Mala, si kangaruden ti makamo nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Iti kasta, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistoro ka diti papa ng Francisca bakit? Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number kaw. Ay nawaw, an-anwa manan ti load. Adda ko matigayat ko adenggan bakit? Anya manan data? Pagdengig akiti drama, patan samot manantiin upload ni Ellen. Damag ko kit nag-record da iti sabadaw. Drama la ka na yun. Naadik kamitan. Isumit nga rod tiliw-liwak bakit. Paludam man ti number ko Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ija istor ti papanak? No di mo kaya, ipagam iti nasaya at siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamay. Well, mapanag! Nagatulakit di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nagdap mo kat agdengdengagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan, makatitilang mo nga minta drama adeng denggam. Sa anak anaturog anya, nakakidumak laang. Ay,
Jak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan kay ti drama da Elaine. Iso anapudot man ang ti daram. Ay sana, itian niya kumaaga po ang mapasagida na. Una, takasla si kamot di starring iti drama da. Maragdakdakas. Naa, saan man asyak ti pagpungpung tutom si kainggaw? Di nak ikumkumpara, ta sa anak ang managdakdakas. Iti kastato no ti boses mo. Kat kasla apektado kalauna itin drama da. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayaw. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita. Ay na, Francisca, bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka ninggaw. Jak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama dengdenggam itay. Ay, uwan nga rod. Ang nalpas mo't kitin. Agpada tagayam. Mahilig akmot nga agdeng iti drama. Uwan atay sumot tiliw-liwak. Naimbag ko na taadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Isumanan ti oraya ka. Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom a soft drinks kabsat. Anya akulor ti kayat ma. Ada ti orange. Ay, adapay. Ikanak iti may salang. Pato'y tibayan ko. Nakitam ka din ba kay? Ay, nawaw. Ti anya, Joel na kay. Di komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga no istorya kat adan to ti kurang na. Ay, nawaw. Asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman. Kompormi mo ti drama yo. Ay, nawaw. Asino day ito eh? Diyak mo Mayat mo ti taray ti istorya Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang addadag iti tattao akasta ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan dangag-dangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao ita panawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kanadalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day tati kapat gan, lakay. Nagadumutan, tinegatibo a comment ko iti YouTube dayjay nga ilain. Ngum kaslaawang makitkitan Di na bitin pansinan. Anya nga tano. Amukon. Agarami dakmanan iti may nga account ko. Bordado ti ikargak anagang ko. Iti kasta, kit saan amadlaw. Saan ko asar dengan dayto nga ilain? Marmarwam. Anya di mo paspasamakan ka bakit? Ay nawaw. Agmauyong kan samot taon. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga rod aso manao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin nang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak. Agarami dak iti may sapay adami account. Tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko daytoy a babae. Inton kwan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga Elaine. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas a pagsangwan talakay. Ay nawaw, adda kwarta bakay? Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay? Secret. Saan ko ngay bagbagakan ka? Dakkel siguro niya. Sakto lang. Tamay sa supot ngay. Anya tilinahon deta. Fried chicken lakay. Adda lang harudin ti ginatang mo ulit chum. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken bakal. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para kin Nana Berta daytoy. Solid supporter ko day abakit.
Iso aparamanak man met ni Nana Berta. Ay, sigurado ang maragsakan day jay bakal. Anya ti gatagom nakaw. Saan nakagumatang nana? Ay nawaw. Anya ngay nga road. Ape ngay may ka. Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo akmanin. Iso aparamanan kayo man mat? Nay, ay sos. Agyaman aklaunay tanakalagip ka nakaw. Awan anyaman na nana. Oh, adi nana. Alain nyo. Tani, agpakada akmatlaan. Ay katagkapi kapay Saanan nana? Agururay ngamin nila kay ko iji balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mau. Anya ti may imbaga day jay nga ilin kang kama, Roberta? Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minad Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga ro ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siyakla amay sa. At damot ti maad-adal. Kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot ti ibagbagam. At dakadidakas nga inaramid na kan ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam jay tao kat awan mo dakas nga inaramid na kan ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam jay basher na. Siya nga raw, adu ti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupa kong kuha na nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At damanin baro nga account bakal. Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo matante babas da. Saanan ati istorya. Nagadumot tinday tanga account ti basher lakay. Kaar-aramid laang bakal. Sino nga tati tao iti likodan dagita nga account? Amok no asino bakal. Dagiti liimod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden. No di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panuno ti may sa tao bakal. Ken gura ken apal ti adda iti kaung ganda. Ag-recording kayon samot manan. Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo nana. Wun taadumanan ti ginatang mo. Ag-record kami manan tapno adadenggan nyo nana. Ay wun man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulitak pa yun adengdenggan dagiti daduma. Agyaman launa iti suportayo nana. Agyamanak mo taad daliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya. Anya ti kunayo Nana Berta? Ni Nana Francisca gayam ti basher ko? Ay kwa! Ay sos, lawan ko. Amukon no asino ti basher ko na kay. No asino ti akin kukwa kadagijay nga account. Asino ngay bakal? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw, pudno ka de. Unla kay, nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay, isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay, saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na may papankan kwa na ti istorya, iso ti ayan ti parikot, saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakal. Adanwam ti speaker aya. Agdengag ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga ron mo ti liwliwak. No agdeng ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang tilod.
Kat naibagakmat adag iti drama iti YouTube ti liwliwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaang. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid kamot iti YouTube mo. Ag-content kamay, tapno saan aday ito umapapal, kan ag-kumkomment iti kumkumpurmit among aramidan. Di mo ka di amaw, a feedback dagijay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Saan akas di ti comment ti concern at awan niya? Basaam ti comment mo. Madlaw nga dati nayon na sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ti panggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo ti ugali ti asawa am kabsat. Un nga raw kabsat. No basbasa ak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wad now, napasagidan day jay iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kwa na? No di na kayat adeng ganti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan nga agdengag. Isumit timbaga kan kwa na. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, unayin ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaengen at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamit na Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo. Ngam kasla saan dakmat amakit kita. Ay kwa, Elaine. Mabain kayo kade? Wano, mabutang kayo. Taam mo yung addabasol yung kanya. Si Kaki Dimot. Apay ko mga agbutangak ngay. Da kayo mat gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko nana. Da kayo gayam di bakbaketan abasher ko. Kinapudno na sa anak abasher nakaw. Ay nawaw, no saan kayo abasher? Anya nga rod ngay. Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernak laeng mait. Ay nanana, saan akas di ti pa nag-comment ti tao a concern. Negatibo mat amin ti comment yo. No talaga concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo tinasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Ah, Bakit kayo nana? Agaramid kay kit di itinasaya at itipada yung atao. Di kay agbalin a kontrabida. bakbakitan abasher ko na nakidi kanya kaun. Pudno Mike, di mo ilibak ta bakit kang agbaysaw. Ngam kaslawan panunot mo. Uray si ka inggaw. Kastamot ti ibagam kanyak. Apay, masaktan ka kaday. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan aga putas si kata asawak. Kat kanunungak ti dakas nga ramid mo. Anya nga ta ti mariknam, no ibagata abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account. Tapnula ang maibas mo ni Ellen. Anya klase ti kapanunutan day ta. Alawunan, basol kaun. Awanan na, no maamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ang maibas ka mo. No awan nga min tinasaya at ang maikoment mo, saan kalatan nga kom-comment. No saan mo akayat ti istorya? Simple laang, saan ka nga agdengeg? Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos, pilyam ti agbalin anaannad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana.
Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, aritos mon samot daytoy maya. Kita akman, Esther. Oh. Kasla nakita ngamin nga insuot mo daytoy idi na minsan. Ay, nawaw. Aritos ko nga agpayso daytoy. Nabayagan asap sa pulak. Adala ang gayam kang ka. Nakasarakam nga minan. Ay kwa, nasarakan ti anak ko iti arubayan mi, kabayatan ti panagay ay ayam na. Naa, kasano ko maanasarakan na ijay, kat sa anak mat anak na pan iye balayaw. Ay, day tatidya ka mo ah. Amangan mat no. Ay nawaw, insublik lang arudan, pagpanunutan nakpayla iti dakas. Imbes nga agyaman ka kanya. Tasyak pay laang ti agyaman kang ka. Amok at tinakaw mo daytoy. Di mo laang mailakaw, tamabutang kamalaang. Anya ti kunan? Ah, ti kunak, mabalin mo ti pumanaw, no awanan ti ibagam, taadamot ti napatag nga aramidak. Awan oras ko ang makimaritis kang ka. Ne, nasara ka mo't gaya man ti mapukpukaw nga aritos mo mayet. Bakit? Insubli dala ang day talakay. Ay nawaw, ti kayat mo asawan, insubli ti agtatakaw kan ka. Naalam lakay. Sino ngay mo ti agtatakaw anang isublikan ka bakit? Ni Esther akalugaran tayo. Nakasarakan na kanumat. Nasarakan kano ti anak na, kabayatan ti panagay ay ayam na iti arubayan da. Oh, imposible. Day tangarod. Uray siya, sa anak amamate. Tinakaw na laki day. Idulin mo man ngamin anaimbag dagiti kagawaang bakit? Hay nalakay. Uray kasano ti panangidulin mo no ada ti agtatakaw. Takawin dalatta. Naimbag abigat mo, Manong Jomar. Nay, sikamad gayam dayta Esther. Naimbag abigat mo man. Umayak manen makisakdo, Manong. Sige lang, makisakdo ka lang dita. Ay na, agyaman ako na Manong. Ne, addan samot lakad, Joe. Domingo ita, isa makimisa kami manan. Ay na, nasaya at dayta. Aldaw mo't ti Diyos ita. Madimot laang no trabaho ang kanayon ti mapampanunot. Panawan ka pa, itagsagana kami matan. Agsakdo ka latta dita. Kat numalpas ka, isublim ti lastiko, tapnusan ngagtitid ti gripaw. Areglado, Manong. Nay. Apay ka di ba kayo? Agrubat tayo ah. Kasano ko maamakarubwat tayo? Kat jak matan makita ti pitakak iti nangidiswak itay. Nangidiswam nga minaya. Di talamisaan ah. Ay nawa, sapay may nakisakdo ni Esther itay. Anya, imay nakisakdo ni Esther kunam. Di mo nakita ya. Ay awanan ah. Ang mga no inala na matan day di apitaka. Aguray ka, tipitakam samot day jay. Ay won. Nakaparabaw mo't iti andi kartong. Apay nga nga adda ijay. Kat saan mat nga ijay tinangidiswak itay. Intaman kitaan lakay. Apay mo't ngamin nga iti lamisaan dito rora pay laang tinangikam. Amom apita ka dayta. Si kakit dimot. Nakitam gayam nga imay nakisakdo ni Esther. Awan mo't ko nam abantayam. Uno idulin mo pay laang. Amok nga rod, nga hindi sumgaam dita. Kitaam. Naksayan ti kwarta lakay. Awan mo't ti sangaribo. Basol mo no apay anapasamak daytoy, Jumar. Nakapidbig sa ti sa uyo kun lakay mo itay mayet nakaw. Wan ata nagapa kami, nana. Ay nawaw, anya manun tinagapa anyaw. Wan ata saan namot abinantayan ti pitakak. Kinisayan kit di day nga Esther. Anya? Talagang agtatakaw day babae, nana. Tunggal umay makisakdaw kat adati mapukpukaw. Kasaritam kun numabalain, idulin mo nga main dagiti kagawaan nyo, nang runa ti pitakam. Ay, makapaasar, nana. No siyak ti mauma, saan ko nga ipalubaws ang makisakdo day babae ije balay. Imbis ang makimisa kami ita. Awanan tanagapa kami kideng. Agrubwat tayon lakay. Mabit lang. Ay nawaw, apay ka di aya. Sakbay nga agrobot tayo.
Isif timpay dagiti kagawaan tayo. Anya, Sigurado nga umay manin makisakdo dahi nga Esther. mabit lang nga rod. Dagiti plangganam, isirrek mo pa lang. Wan lakay. Agraman dagiti sapatos mi ken sandal mo. Ang mga no inton madamdam akit adan tumanin ti mapukaw. Isupay manin apagapaan ta. Ay, no apay mat ngamin nga atidug ti ima day a babae. Tunggal ada ti makita na, pagintirisan na. Di la agbain mo't. Ipagarup na siguro asaan mo amadmadlaw ti kasjingar aramiden na ah. Nangala, ami ti tabo kan pagikan iti sabon bakay. Nasarakak laang dagitan lakay. Ijay may, Iti ayan damayet Kasla saan damo nga minapagan iso nga inalaklatan kasla barupay. Ay nawaw, iso nga rod nga inalak, tamadlaw akabarbaro. Nasaya at may, no dati na diskitar mo. Tapno saan nga isupay a paggastusan tayo. Ay wala, siyak pa'y ti kunam. Talaga na diskarte ak lakay. Day tamot ti kayat ko kin kabakay. Mala, mangidasar ka man kit din iti kanin tayo. Tanay, mabisina kong. Mudtoy ti galawon bakal. Agyaman ako na ilakay. Hinton sumaranaw, siyak tumay tagsak daw. Awan mo't tan ti tabo kan pagikan iti sabon lakay. Adalaan mo't anakitak di tayo tayo agsapa. Ay nawaw, umay katakitaan nga dapay. Nakitak ita si Dug itin. Nay. Apay ay? Awan mo ton ngagpaysaw. Hay awanan, agraman tabo kan pagikan sabon. Matakaw mo't tan. Talaga mo ta. Makaumalakit di ti kastoyan aya. Maurnungan ti kagawaan tayo iti ayan da Esther no kastoy laang. No kasaritam nga tanister. Dayjay pa'y ti kunam, aglibak dayjay ibaga na nga awan pamanaknak ko. No kasta nga rod, agpakabit tayo iti CCTV bakit? Adam amom amang ikabit. Ni pare Edwin. Uno saan? Siyaklatan. Alaman nga rod, agkita ka no ada tinalaklak ka a CCTV dita. Iti kasta, kat saanan ang makapagrason dayjay nga agtatakaw. Mabit man laang, Octavio. Aw, apay ka di mayay. Ada na patag nga ibagak nung ka. Anya tayo dyan? Bagbagaam ni bakit mo. Agtatakaw mo gayam dayjay nga Esther. Ay nawa, kanya ti tinakaw na aya. Idi na minsan, tinakaw na titabo kan pagikan iti sabon. Idi Lunes, mapukpukaw man ang tihanger kan brush may. Nay, di kag papasol na wanti pamanagnak mo ha. Nakitak tihanger may, idi na minsan ang naglaban ni bakit mo. Idi kinasaritak ni bakit mo, ipilit na aginatang mo kanaw. Podno timbaga ni bakit kaw. Ginatang ko tayo di hangaran niya. Talagang addadag iti hangar agpapada. Urayan niya pa iti ibagbagam, amuklatan ahanger mi dayjay. Kayat mo ti pamanaknak. Kayat mo amabuya, ti video anaala ti CCTV may. Alaman, ipabuyam kanyak ti video nga ibagbagam. Kat, binuya na amin ti video bakit? Impabuyam amin kan kwa. Saan lakay? Ay no, impakitam kumaa. Tapno amuna tar aramidan ni bakit na. Kasano kumakat agdardaras mo't apim manaw. Napabainan siguro ah. Di nalamnamain nga dati CCTV tayo. Konsintidor mo ngamin ni Octavio. Ngamita nga adati ebidensya, saanan ang makapaglibak dagijay nga agasawa. Mabalinin nakasaritan bakit? Saanin ang makarason? Taad dati pamanagnig mo. Una, kita akman no saan pa yung agbain day a babae. Makisaksak do lang arudan, nayunan na pay lang iti kalukwan. Ay nawaw. Ne, apaya kasla madanagan ka, Octavio. Wala, tama kapadanag tinakitak ba Ay nawaw, anya tinakitam aya. Impabuya ni Mayay ti video ang naala ti CCTV da. Anya, CCTV kunam. Uwan ba kay? Naala ti CCTV, ti panagtaktakaw mo. Ne, kaano pa'y nagpakabit dagita iti CCTV? Diyak ka mo ba kay? Impabuya na nga rod kanyak, kat kastaunay ti bain ko kinkwanay tayo. Dandani saan ko may garaw dagiti sakak iti bain ko ba kay? Ado ka diti video da? Adaw ba kay? Kat sigurado akasarita na ka ni Mayay. Si kanto ti sumaho kinkwanawan. Alam din na urnong abarbarya iti bag ko bakit? Mudtoy, taiyal kan siya. Nang idulinam iti alkansyam aya. Iti kalman kumapay nga ialkansyak. Ngamjak mutan maberukan. At damat iti sigod a pangiduldulinan tayo.
Kat nawan tinakita kay Jay, bakit? Kung nakalakit din, indulin mo ah. Naa, mabit man laang. Ada ka day? Ay nawaw. Ayan ngay day nga alkansya. Awan mo't nga agpaiso ditoy. Amangan mo't no agraman alkansya kat tinakaw da. Hay na, jak amon lakay. I-review ti CCTV man. Kasano ko maanaala da dito unag tibalay. Inranada siguro idi madama apakpakanak dagiti tarakan tayo. Iso ajak nakita. Talagang adda maipabarangay ko, nukastoy laang. Kat, anya manan ti pagpupudutan ti ulom. Ay, jak nga ron makita ti alkansya mi nana. Tinakaw damanaan. Sigurado ani Estermanen tinang takaw. Kasanumot at tinakaw na. Day ti jak amo nana. Ngamno talagang agtatakaw ti may sa atao. Nagado ti pamayan na day taas antay nga amo. I-review manan ti CCTV may tapno maamuak ti pudno. No syakti si ka. Kasarita mo ni Esther. Nabayagan na kastater aramidan na. Kasta ti planok nana. Ipabarangay ko pa'y din atap no agnakam. Nabayag mutan anagan ano sak iti kastang aramid na. No sa anak lang anaasyan kong kwa na. Idi pa'y ana idimandak day jay. Naimbaglaangan, tanasabat ka dito'y dalan. Saanan amasapul amapanak iti ayan nyo. Ah? Adda ka di ibagam? Manmanumo ngaminan amakisakdo kay Jibalay. Wan ata makius-usar kami iti gayem nila kay ko. Kat, anya nga rudon ti plano makadagiti tinaktakaw mo kada kamay. Ah? Ay, kwa. Anya, isoblame mo no kayat mo ti maipabarangay. Ada ebidensyak ditoy. Iso asaan ka makapaglibak. Agraman alkansyame, tinakaw mo. Bayadan mo lang dayjay. Alkansya. Di ka man naging di amo dita. Amok nga amom ti kayat ko asawan. 400 laang mat ti kwartayo at tinakaw ko. Saan lang nga 400 tinagyan dayjay ang alkansya? No sa anak nga agbidot, ada na surok a 2,000. O sige, ilistam dagiti mapukpukaw a kwarta ken kagawaan yung tabayada. Pangasim laang ang ata di nakidimanda. Diyak kaya ti maibabain. Sapay masikugak ita. Naimbag abigat mo. Ayan ngayon ti bayad dagiti tinaktakaw mo. Nasurok makabulan nga agururayak. Ano sam kumapay laang ti aguray. Awan pa'y ngamin kwartami ita. Ikan ka iti makalawas nga ultimatum. No saan ka pa'y makabayad, pasensya kan. Ngam talaga nga ipabarangay ka. Ay, di ka madanagan. Agbayad ak tumare. Aguray ka. Timat tumbler ko day jay. Ay, kuham ay et. Adda maggayam dito'y balayo day ta tumbler. Ay, kamali ti pampanunutem. Ginatang ko day ta tumbler iti sentro. Kita akman, adda markat ti tumbler ko kat. Adamo nga min dagiti tumbler nga agpapada. Saan asyak ti iras-rasunam, tauray di mo aklunan, amuklatan at tumbler ko day ta. Ay, unay kalaki di moten si ka Octavio. Apay bakay? Anya manan ti basol kaw? Apay mo't adi mo inlemeng day a tumbler. Ayuay, nalipatak ba ngayon sarap? Awanan ah, nakitan ni Mayay. Anya timbaga na ngay. Agong ungot ah, nanayunan manin ti basol ko kenkwana. Nagrason ka kumaa. Imbagam kumaginatang mo. Adda ka numarka ti tumbler na. Mabutengak mo't amang ipakita. Na yan di kasi mapaspasamak. Agan-anad ka man mga amin lakay. Saan akong kumpurmi ti pangidisdiswam iti kagawaan dito'y balay. Tano adda bisita, wano adda lumabas, kat makita da. Kumusta nga'y? Nakasaritam ni Esther. Wala na, inikak iti makalawas nga ultimatum na. Manukot ka day. Kapilitan anana. No saan pa nga agbayad day jay, ipabarangay kon. Nasaya at magtakinasarita na ka. Wala tanapanak ije balay danana. Nakitak pa'y di ati tumbler ko ijay. Ay, nukasta. Talaga nga daw titinakaw na. Wala na. Pagadalam mo tanday tanakaw. Uray adda CCTV. Idulin nyo anaimbag dagiti kagawaan kan kwartayaw. Tapno saan da atakawan. Wala na. Lesson learned matan kanyak. Pagadalan tayo amin. Ta saan tayo nga amo ti taray ti panunot ti tunggal maysa. Si
Di kamot gayam dayta, Esther. Adda ka di masapol yun, nana. Ay, nadamag ko. Nga do ka no titinakta mo. Ha? Nagistorya ni mayet kanyak. Ay, kwa nana. Kastoy ngamin. Ay, di ka nagpalawag. Tabid do ti kasjay nga aramid mo. Numapan ka iti ayanda. Tapno agsak daw. Agsak do ka laeng. Di mo na'y nayunan iti kalukwan. Wana na. Bayadam dagiti tinaktakaw mo kadakwada. Tapno malpasan day ta aparikot yaw. Wana na. Urayek laeng ti sweldong nilakay ko. Pag nakmam day ta. Isardeng mo tiagtaktakaw. Panunutem a babae ka. Anyan tulaengen ti ibagam kadagiti anak mo no dumakkel da. Kat maamuan dati kastangar aramidam. Saanen ang maulit, nana? Rumbang laeng. Ulitak manaan. Bayadam ti rumbang abayadam. Tapno saan ka ang maipabarangay. Kat intun sumaruno. Di mo ipalubos nga agbaligi dagiti jablaw. Wana na. No dumteng man ti gundaway amariknam amasulsulisog ka. Kat di mo makontrol ti bagim. Agkararag ka balasang ka. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Ay, nawaw! Masapul a kontrolan tayo dagiti tarigagay amang iturong kada tayo iti kinadakas. No dumteng man ti gundaway a maabak ti panunot tayo, agkararag tayo. Dumawat tayo ti tulong iti Diyos, iti kasta kat iturong da tayo iti napintas kan nalinteg adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Tapos maggaya man itatatang. Ay, nawaw. Piyakas labas daaw ka. Kunak ano saan pa'y atapos. Abril maggaya man nubigat. Kahit anya kumaita no Abril no bigat. April Fools di ako nada. Nay, kita di mo man pag-aangawan dagiti kalugaran tayo. San aga po ta April Fool's Day, kat kumkumpurmi man ang aramidam iti padam a tao. Ni tatangmot, killjoy kay launay. Saan anasaya at nga ipraprank, wano ang angawam ti padam a tao. Rumbang nalaang agbalin tayo a sensitibo. Ni tatangmot, Dayta nga ugalim ti makagapaw, no apay anakiwin naswas tinobium ken ka, ngam di ka pailag nakamay. iso nga rod matiragragsak ko tatang. Naragsak ka, nga uray adda ti mapirpirhuisyaw, apada mataaw. Happy April Fool's Day na Susana. Ay nawaw, anya tinapasamak ken ka, Juanita. Napasamak kanyak. Awan mo't nana. Apay nga rod anakaragragsak ka ita. Ni nana talaga. Amuyo mo't. I'm a jolly person. Inglisira ka mo't gaya mo nita. Siyempre, adamo basit nga amo tayo Sa dino ti papanamaya. Iti ayanda na nasabit. Mapan ko man ala ang titilapya nga order ko. Ado ka diti in-order mau. 3 kilo laang nana. Ay, okay laang kan ka. Mabalin apakialam pay laang ti order ka, tapno saan akon amapan ijay.
Aglaba akpay ngamin nakaw. Mabalinlat ta nana. Umayon to alaan ije balay no alas 12. Adumanon ti impos ni Madeline ala ko na. Adda ka dita a lotion, sabon, shampoo, body wash, bangbanglo, kanda dumapay. Anya nga tano iso ti iprank ko ita nga April Fool's Day. Agbagtit kan sa matay. Naa, sasawin nyo matatang. Sino ti kasarsaritam di taya? Adda ayamot. Adda nakita yaw. Ewan mo't gayam kat. Apa sumanao ka tita? Saan ama balin amaamuan ni tatang ti maipapan iti plano? Ang mga nukuntakan naki di ni Madeline. Day, madadaulan ti plano. Napauli magkamay. Saan aga puta kasarsaritak ti bagek kat ibagayon abagtitak. Kastuyak mat asigod kat. Uray da kayo matlaang mat. Adda dagiti gundaw ay akasarsarita yu ti bagiyo. Nagadumot kanday supsupot mo, Madeline, bakit? Order ni Juanita dagitoy lakay. Anya? Oh, apay akasla naklaat ka itimbaga. Nagadumot kanday ta, bakit? Kabailan na ka di abayadan da kita. Nag-comment mo't ngamin iti mine, iti post ko lakay. Amangan mo't no utangan na dagiti lakom. Saan mo't siguro? Siyak mo't laang ti mangi deliver ijay balay na. Iso at talaga asingirak. Okay. Isupay mo't day ta ano bayadan na. Wen nga rod, kasapulak ti kwarta ita. Iso ang masapul ang maibus ti lako. Aganos ka bakit? Maibus tumanin day ta. Sapay lako malakay. Sa dino ti papa na, Madeline. Ay nawaw, adda kayo magayam di tanana Susana. Mapanak man iti ayan da Juanita nana. Ah, anya nga iti aramidom ijay. I-deliver ko dagito'y order na kanyak nana. Ha? Nag-order iti lakaw? Wala na, adda ka di parikot? Ah, awan mo kit de balasang ko. Itala ang nag-order da di a babae iti lakaw ma. Wan nga rod nana, isupay mo't Medyo adumot ti in-order na kanyak. Ay katusto isupay mo't ti ganan siyam. Wan nana, adda nga ta di tabalay da ita. Ay, sigurado da itan. Limabas mo dito'y balay itay. Sige nga rod nana, agpatuloyak nga rodan. Okay, tapno saan ka mutla ang amataktak itilakad mo. Imayak ta i-deliver ko ti order mo kanyak, Mari Juanita. It's a prank! Anya? Ay nawaw, saan mo naawatan ti imbagak kang ka? It's a prank kunak. Happy April Fool's Day! Ay nawaw, dinakman tagang angawan, Mare. Awatam kit din ti order mo. Kan agbayad ka matlaangan. Sa anak ngagpapautang. Kaibagbagak laang nga prank day jay. Nalipatam samat nga Abril 1 ita. Ay pangaasim, Mare. Dinakpagang angawan kunakmanan. Alaam kit din ti order mo. Pangala ako maitipagbayad ko kadagitangay. Ay na, makaparurod ka mo't. Sikati nag-comment iti mine iti post ko. Sa ita, ibagam prank lang day jay. Ay perwisyo kayo mo't. Aklo namlatan ana biktima ka mat iti April Fool's Day prank ko. Di ka madanagan, tasaan lang asikati na biktimak itaatawan. Bagtit ka kit di Anyat ko nam. Ha? Pagang angawan ti padam a tao. Makapasar ka. Ay nawaw. Apay nga dapay laing dagiti abang banglukin sabon dito'y, bakit? Di mo pa kibibiyangan dagit talakay. No saan nakagbidaw? Dagito'y ti order ni Juanita ken nga. Iso nga agpaiso lakay. Apay nga dapay laing dito'y. Kunak man no in-deliver mo. Intulod ko iti ayan da itay. Ngam, Ngam idi adda akon ijay. It's a prank. Kunanakit din kanya. anya? Kasta unay tiragsak na tanabiktima na kano. Imbagam ko maabayadan na Sana nasaya at ikasta prank na. Awan kano nga rod kwarta na. Kan may sa April Fool's Day kano ita. Sana may parbangti ang angawa kasta. Sayang mo tibanog mo bakit? Ay, day tangarod lakay. Ngam addan to aldaw day jaahuan nita. Addan to lakay. Urayan na laang.
Anya di pagsasaritaan dagiti karo ba tayo? Anya ti pagsasaritaan da, tatang? In prank mo kanumat ni Madeline di Kalman. Ah, dayjay ka day. Naragsak ka pa ang itinarabid mo? Naragsakak at talaga, taadaman ng tinabiktimak. Pakawan ka ba eh? Apay ka di, tatang? Saan nga amin aba nagkitpagbali ng aprank? Ang mumait nga agnignegosyo ni Madeline. Apay mo't apagang angawang? Kaasi mo di tao mapilhuisyaw? Talaga akiljoy kayo, tatang? Di yu amuti kunada nga April Fool's Day. Nasayaat nga ron tigas tagar alamidam. May parbang tigas ta. Nabiktima na kamot gayam day di Juanita. Ay, wan nga rod nana. Una yan aya. Naimbag ko man no saan na nga inramraman tinigosyom iti prank na. Ay, day nga rod nana. Nasakit tinakam ko kankwana. Tainaw awit ko tilakok nga i-deliver ko kuma iti ayanda. Nagnag na akpay. Idi adda akon ijay. Ibaga nakit din a prank laeng kano. Ay, agbagtit samot tanday di a tao. Addan to aldaw day jay nana. Anya ti aramidam kankwana nga ay. Iparik tumot kankwana ti imparik na kanyak. Tapno ammo na ti epekto ti kasjay nga aramid na. Ha? Perwisyo day di a babae. Mahilig kamit iti prank si ka, Juanita. Asino man ti bakit ngayon prank mo? Nakadamagan nyo mo, tatang? Kitno si ka man ti starring iti teresena iti limabasak. Si ka man ti pagsasaritaan da. Ay nawaw, di yu pa'y kayat, tatang. Kanayon nga starring to'y putot yaw. Starring agpaisaw, ngam starring mo iti pakay babainan. Nalaingak lang nga agpanunot iti prank, iswakas jay. Ado ti mabikbiktimak, tatang. Ay, awan mo. Sayang ti oras, kan banog ti padam ataw iti kastangan aramidam. Ni tatang at talaga. Inaramid ko ti kasjay tapno ada ti pagkatawaan tayo. Nakakatawa yamat ti kasday, makaparurod tubay. Kasi daw, numaumadakin kakit papispisan da ka dita di ka mabuting aya. Naimbag ata saan da akinabel kabsat. Saan pa ita? Ngam saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasamak kabsat? Una yun ayaday ta Juanita. Mahilig iti prank. Ay, irugi naman ngamin ako nakon. Ti tangarod kabsat. Naimbag ko ma, no saan na nga iprank dagiti kalugaran tayo nga dati small business na. Un nga road, tak-tak tikas jay ngar aramiden na. Saan na mabutang, no urayin da di tadalan kit papispisan da. No makatumpong iti bayulente, ay awanon isuntong ti kaase. Di tatili na mapanunot kabsat. Urayin na siguro nga dadaka sa mapasamak kinkwana, santog dakam. Tangken ulo day di aputot mo. Saan matakas taday dinanang naka? Nakasapsapa ka mo't, Madeline. Naggapuak iji barangay hall. Ay nawaw, kwarta mo't ta ipakpakitam kanyak. Di mo ka dinadamag. Tian niya, At di warwaras da nga ayuda. agpaisaw. Katwan. Makitkitam day ka kwarta. Day to'y tinaawat ko. Nagadon. Ada nga tapay. At dapay no kayat mo mati makaawat, agturong ka iji barangay hall. Agawaam, ta first come first serve day jay. Mapanak man mo't, kaya't kumot ti kwarta. Agawaam, tapno saan ka ang maibusan. Apay agdardaras ka. Mapanak iji barangay hall itatatang. Ay nawa, anya taramido mi jaya. Mapanak man mo't makipila. Makipila ko na. Wan, ada iwarwaras da nga ayuda, tatang. Nakitak ti kwarta nga intedakin Madeline. Sagsasa nga ribo, tatang. Kaya't kumatikas jay. Awan mo't nadamag ka. Nga dati ayuda nga iwaras da. Ada nga ro tinakitak a kwarta ni Madeline, tatang. In sikreto dalakit di kada tayo. Agrubata kon, ta first come first serve kano day jay. Narigat ti maibusan. Ay nawa, napanay.
Awan mo't nanggag ka. May papan iti ayuda nga ibagbagala. Nay, apayan bakit? Apay akas na ti katawam. Naragsakak lang lakay. Ay, nawaw. Apay, naragsak ka. Una, takalpasan ti makatawan, nakabalasak matlangan. Komplet yung matistoryam atap numawatak bakit? Kastoy ngamin. Idinapan ko inala ti bayad ti baboy ta ken Nana Rosita. Nasalaw ko ni Juanita. Kahit, Nakita na ti kwarta nga igigamak. Hindi kwan, nagulbudak ken kwa na. Imbagak nga da iwarwaras da kwarta di barangay hall. kahit, napanmat. Nag-text ti kumarik kanya. Napan ka nung agpaiso ije barangay ulit ay. Anya? Madiling! Ha? Oh, Madiling! Rumar ka kita! Sangwanak! Bakit? Isumit ng tagpukpukaw. Rumar ka ta kasaritam. Apay nga inulbudan nak, ah? It's a prank, Mare. Kasta unay tibain ko kin kapitan itay. Kamaudyanan na, nakabalasak matlangan kan ka. Tikunam ka de, kat nalipatak di naramid mo kanyak. Makatawanan tinapalabas. Saan ko ang nalipatan de Mare? Saan, Apolos? Anya? Kat ita, makaangasak matan, tanarik na matlaangan tinariknak, idi pinagang angawan na. Idi sinayang mo, ti oras ko. Ay, Day, tati para kang ka. ay nawaw, daytoy mat. Anay ko! Awanan. Gumura mo ni Juanita kin ka. Okay lang lakay, awan na sakit abakrang ko. Kas jay pa'y lang mo ti prank mo kin kwa na. Sigurado ang napabainan day jay. Ay nawaw, awan dakes iti naramid ko anya. Imparik na klaang ti imparik na kanya. Makatawunan tinapalabas. Wala nga, Nugumura kanya, adakan ko na daytan. Saan kong aramidan ti kasjay, no ammo na lang ti pagluglugaran na. sa bagay mo't kidi bakit. At dati puntom. Tapno ammo na atirik na lakay. Barang baliwan na ti kasjay nga aramid na. Mahilig iti prank day ang tao. Ita, iso mo tinaprank ko. Deserve. Ni Juanita ti sumungad. Kane, nagpartak amag na. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Ay, urayak man ta kasarita. Ay, Juanita! Si kamot gayam! Anya ti masapulyaw? Apay ang nagpartak ka amag na. Ada ka di parikot? Ay, nawao. Badmudmut gayam. Aglisi kayo man. Di kay pasalsali iti dalan ko. Naa, adda ka di parikot mo. Wanaw, adda na kaapam, iso akasta ka. Awanan bibiyang nyo. Aglisi kay iti dalan ko winaw. Ay, kwa, adday ta, naglisi ako, tapno di nakpagpupudutan. Makapasuron kay diti kastoy. Disturbo ka, bakit? Ay, nawaw. Anya nga ta ti pagpupudutan ti ulo na. Siguro, adda inaramid da ken kuana, iso akas jay. Salud-sudek tulatan kinitatang na. Di nakmut ngamin kayat akasarita itinasayaan. Ayan nga iti kwarta. Awan ti kwarta, tatang. Ay nawa. Kunak man na dati waras da. Nakasaritak ni kapitan. Kandagiti kagawad na itay. Katawan kanumot. Anya. Kasta unay tibain ko iji barangay hall itay, tatang. Sapay adadagiti opisyal ijay. No kasta. Inulbudan da kagayam. Ay, marurudak launay iti dayji amadilin. Naa, apay agkatawa kayo ngay. Daytan. Bimalis dakit garuting ka. Makatawunan tinapalabas, sipud imprang ko dayji a babae. Kitita. Isumot tayong tinadan iti gundaway anang prangken ka. Si kamot tayong tinabiktima na. Ay, nakababain launay, tatang. Ay, ita, amumon tirik na ti mga angaw, anak ko. Amumon tirik na ti mapirhuisyo, anya. Kat inton sumaruno,
Di mo ngamin pagang-angawan ti pada matao. Ay, nawaw! Saan mo apagang angawan ti padam a tao? Nang runa no ammom anadagsan ti epekto ti aramidam kenkwana. Panunutam met ti riknada. Laglagi pam asaan nga amin aprang katragsak ti ipaay na. Jeda duma kat pagrugyan laeng ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti konam Gerson, adda papanan nyo iti gayimaw. Adda ananang, Ay nawaw, sa dinaw. kasarti kasinsin na nubigat, kat mapan kami adwa. Sumurutak kwa na nanang. Naa, kasanungay ti trabaho. Iteks kulatan ni boss, no adda kami ni Jananang. May mayat no text, tano ibagak iti personal. Sigurado anagado asaludsuden na dayjay. Adayon samot ti papanan nyo. Medyo lang, mayat nanang. Agmotor kami. Tadamot ti motor ti gayem ko. Ay delikado ti kasta. Ninanang mo't. Kabisado mi mo't ti kalsada dito'y lugar tayo. Kaya't ko lang mo't ti sumurot iti gayem ko. Tanyat ammo tayo ngay. Amangan no adamot mam amok abalasang iday. Di addan to ti manugang yon. Kano lang idinag-break kayo kin ni Kayla. Nakamubuo na ko nanang. Nagado a babae dita. Itay pa yung isalsala ka, Mimi. Ah? Di ka maawatan, Gerson. No, kailangan ka. Kaya't ko mga itad mo ti cellphone number mo kanyak. Mutoy ti cellphone mo, tay save ko ti number ko. Pudno? O kailangan ka? Awan ti agungan? Ay nawaw, imbagak mat kang kaitay asing gilak pay laang. Amangan no, jak amo ka. Awan pagtanagam, ta sa anak akas iti dadduma dita, asaan ama kontento iti maysa. Agyaman aklaunay, Mimi. Awan anyaman na. Agawid kayo kadimat lang ita arabi eh. Wen, adamot kit diti. Adda ti motor ko. Isu ti service mi. No kasta, adagayam motor mo? Ay nawa, siyempre ah. Fully paid day dyan ang motor. Mga nan, Gerson na nakaw. Ay nawaw. Itay pa'y ati cellphone na ti dumdumugan na. Di na mutin may bate. Ay, addaman siguro kateteks nan. Ay nawa. Api akas na ti panagkita yung kanyak nanang. Asino ti kateteks mo aya? Padaya mo. Di nakmaulbuda na niya. Iti kasta pa nagis-isam mo. Madlaw an na in love ka. Siguro, adda na amamum abalasang itinapanan nyo iti gayim mo. Kinapudno na. Adda na amok nanang. Mimi, tinagan lang. Kunak to, paikat. Ipasyar ko to dito'y balay nanang. Ay, katuan ano kaya't nalakid day. Awan parikot dita. Kateteks mo matgayam day a Gerson, Mimi. Wen friend, Anya ti ibagbagana kan kangay. kayat nakano ti agdaton kanyak friend. Ay nawaw, agdaton adagos, kat kaano laang idinagam amu kayo. Wen nga rod, saan ko pa'y nga amo ti pudno akin na tao na. Sa dino nga minan ti pagtrab-trabahuan day, Jay. Mangup opisina ka no friend. Ijay, Ijay sentro ka no. pudno nga tatibagbagana, no? Di namot siguro maarami ti agulbud kanyak friend.
May mayat lata ti makasigurado, friend. Narigat ti agtalak iti estranghero niya. Sa bagay, addamat kit di puntom. Wen, adag dito office ita. Saan ka di nga agungot ti boss mo no agsel-cellphone ka iti oras ti trabaho? Nalakalaang mo ta kasarsarita ni boss. Anya nga oras amalpas ti trabaho ngay. Alas 5 iti malam. Nga mabalin mo latta ti agtext kanyak no nawaya ka. At da kumapay ngamin aramidek. Tulungak ni nanang iti trabaho na. Ayaw na. Mabalin latamat. Agtext kan tulangan no saan ka busy. Ay unay kalaki di matan. Naurnungan ti brief mo, yay banyaw. Awan mo ti bagam nga aglaba ka. Di kay nalaaw nanang. Tadda ti kasarsaritak iti cellphone ko. Ah, Asino day jay? Kwa. Katrabahuak na jay. Brief ko na namat. Kwa. Kasarsarita na dya anak na akatrabahuak. No daramidam, iti pagpeti cellphone ko. Agsarita tantulangan no saan ka busy. Bye! Nanggag ko nga da kasarsarita ni Gerson iti cellphone na kareng. ti babae apagdatdatunan na dayjay, tatang. No kasta, agdat-daton man gaya man. Wen. Asino mo day ta abalasang? Saan ko pa'y nakita wano nakasarita iti personal. Mimi ka no tinagan na. Naamam mo ti apuyaw ididimar ay da iti kasar ni Janice. Isumot lagayam Bantayan nyo man kit day tatang. Ang mga no adun tumanen ti inuulbud asa una dita. Adamot ang gankwa na day ta. Amo namat at kinaagin babak nang. Kan kinaulbud na ti makagapaw no apay nga insina ti ex na. At dakin kwa na no aramidin namanan. Makatawan mo't nga agdat-datonakin kami, may. Kat? Kaano nga klunan na ngay? Ay nawaw. Imbagak mat kang kaidi akayat ko amaam-am mo ti pamilyam. Kasapulan ka di ba? Wen ta mga numailaw anak ang mga klon kang ka. Kat saan gayam asyak ti kayat da parakan ka. Diyak kayat amasayang ti oras ko. Sa kubay ngayam amu kay ti pamilya. Aklunan na kumapay. Anya? Di ka madanagan. Tanasaya atak mo't atao. Wen ngam. No aklunan na. Ikarit ngayam amu ka kadagiti dadakkel ko. Ngam, masapul nga orayon ti day off ko. Amom mo't amang opisina ak. Siguradum laang apunot ibagbagam kanya. Kaya't kadi asawon deta nga aklunan na kam. Wanan Yes! Yes! Ay na, agyaman aklaw na mimi. Di ka mananagan. Saan ka nga agrigat? No siyak ti masawam. Ngamin, adain kalik a kinabak nang itinalawa adagami. Anya? Inaklon mo. Kat saan nakapay nga inyam-am mo kadagiti datakkel na. Iyam amunak to kanuno day off na, friend. Ay nawaw, nagtalag ka dagos kan Gerson. Kasta siguro no napatag kang katimay sa atao. Sapay la ko matay sumot kan ti pakiasawam, friend. Sapay la kumaa. Kabayatan ti panagsarita kan panagkadwami, kat mariknak anasaya at atao ni Gerson. Okay. Si kamot kit di ti makiden na kan kwa na no bilang lang. Apay akastamat tan ti ibagbagam kanyak, friend? Si kakit di man. Awan ti kayat ko asawon, friend. Mala, agmerienda takit din. No kasta, yawid mo tinubyam dito'y balay apaw. Una pong, Nasaya at ano kasta. Tapno mamamuwi mo, kinanang mo. Nanang, umasidag ka man ba? Itaada na patig nga ibagak kada kayo kan apong. Anya ti bagam, aya. Basta umasidag kayo, tatalagaan na patig ti bagak. San mabalin nga agkamali kayo no kasarita yun ni Mimi. Anya aya tinapatag ngay bagam. Dumgag kaya na yung bag-apong. Nanang, Ay baga mo, nanyaman data. no umay ni Mimi dito'y balay, kat salod-sudon na nupod no amang opisina ak. Wan, ti isong batyo kan kwa na ah. Ay nawaw, saan kamot amang opisina apaw? Wen nga ro danak ko. Apay nga ibagami amang opisina ka ket construction worker ka mag.
Iso nga ron timbagak at trabaho kan kuana. Anya, pagulbudin na kami pa'y kan apong mau. Basta ramidin nyo latano anya timbagak. At dapay may isa, no saludsudan na nupudno nga daing kalik a kinabak ng itinalawa at agatayo. Wunti song batyo nalawag ka day apong, nanang. Ah, Daya mo ingkalem. Awan mo't nalawa adaga tayo, apo. No kayat yu ang makaasawa ak, aramidin nyo latan ti imbagak. Di nak ibabain itinubyak. dumngag ka na imbag, tanapatagti bagakan ka, friend. Anya tinapatag nga ibagam, friend. Nasaong kanyak amang opisina ni Gerson a boyfriend mo. Saan ka di? Isumot tina sa una kanyak. Ulbud day di lalaki. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga ulbud tinobyo? Am mo matgayam ti may sa agayam ko tinobyong. Construction worker ka no, saan amang opisina? Anya? Day tatipod no, friend. No kasta, manangal lilaw gayam de di alalaki? Agin babak nang laang gayam? Amwam no anya ti sungbat di saludsod mo, friend. Adda ko makayat ko amaamuan apong. Anya day chay. Pudno ka di amang opisina ni Gerson? Ay, ladingitag. Ngam saan apod no, tinasaunakin ka. No kasta, pudno tinaibagan ni Ruth kanyak a construction worker ni Gerson? Wen, day tatipod no. Isumot lagayam akas jeti ramay na. Adakan ka no maaklon mo ti apo. Amumutan tipod no. At dapay kayat ko amaamuan apong. Pudno ka di nga adain kali na akinabak ng itinalawa adagayo? Saan mo't lang apod no day ta, apo? Ay nawaw, manangal lilaw mat gayam ti apuyo. Ala umunday to Diyos, tag merienda tayo. Mabitlang nanang, Apay. timbagak kada kayo Anya day chay, aya. Nagpraktis kayo mat kinapong itay bigat. Ti may papan iti trabahom kan kinabak nang nga inkalem. O nanang, di na ko maibabayin iti sangwanan ni Mimi. Okay. Sigurado nyo lang, tanog kang mali kayo, awanin. Ang mga no saan ako na makaasawa. Awan to tinamlamaan yung apo kanyak no bilang pantag kang mali kayo. Apay akas jay nanang. Ti anya anak ka. Saan mo tinamakasarita itinasaya at ni Mimi itay intulod ko? Ay nawaw. Diya ka mo, anak ko. Nanang, agbudno kayo man kanyak. Imbaga yung samot ti pudno kankwana. Ay awan amok dita. Apay nga rin akas dyan. Kasla awanak laangin kankwana. Saan mo takas dyan asigod ni Mimi Day, adda umawawag kan ka. Ni Mimi siguro day ta. Isong agbayso nanang. Isong batak pa'y tawag na. Ituloy tayong tutag sarita kalpasan ti panagsarita mi. Hello, Mimi? Agbreak tan Gerson, Anya? agwin na swastan ko nak. Saan akas kang katikayat ko? Ni, apay akas tamot tin ti ibagbagam kanyak, Mimi. Awan amok abasol ko kan ka. Ulbud ka launay? Inuulbud mat gayam dagit imbagbagam kanyak. No kasta. Ammo kun ti kinapudno. Saan na kun maulbudan ita? Manangal lilaw? Mimi! Awanin. Inidap nan ti cellphone na. Nalpas kan, Gerson. Hay, awanan friend. In break ko ni Gerson. Anya? Diyak kaya ti ulbud kan manangal lilaw, friend. No kasta, pudno tinaibagada kanya. Wun, friend. Saan apudno amang opisina? Kan awan tinalawa adagada. Nagturod pa'y amang ibaga kanyak. Asa anak kanong agrigat no iso ti pakiasawaak. Taaddain kali na akinabak nang. Tagayam, nalaing-laang agulbud. Awan matdakas na no ibagana ti pudno. Day tangarod, sa anak mat arupat kwarta. Nadismaya aklaang, tanaaramid na tinagulbud kanyak. Napaklan nga ulbud. Kasanungay no agasawa kami. Ang mga nuul-ulbudan naktukit di. Ay, makapadismayamot nga agpaiso no kasta ti lalaki, friend. Bed of roses. Ay na, Gerson aya.
At kayo magkam dito, nanang. Ti panagin inumumutan tin into na ram. Makalawas na kasta. Basol yung matlang, nanang. Basol niyo! Ay na anak ko, inaramid mila ang kanapong mo no anya ti ammo mi apagsayatam. Di ba kayo kidde? Di yung kayat ang makaasawak. Ti kada kami laeng kat saan amasapol nga agulbud ka. Kasano amaam-amom tinaikari para ken ka no agulbud ka. Awan madismaya laeng dagiti babalasan ken ka. No sanak ang makaasawa, nanang. Dito iti tandaan nyo kan apo nga. Basol yo adwa daytoy. No inaramid yo kumatimbagak. Awang kumati parikot ita. Ay, maturog kakit din. Nabartekan. Di mo amo tilaw-lawatem. Ayan na apong. Aday ti silid na, nakaturugan. Ringan nyo man tag, one-on-one kami. Inuman mo ito'y arak ngayon yawid ko. Ay, pangaasim, di mo disturbon ni apong mo. Maturog kakit di mo ten. Apong! Woo! Apong! Mariing kayo di tatag sa tayo! Ay, agsarden kan. Nakalalaaw ka, katrabiin. Kasarita man ti apom no makariing tatag. Apay, anya man ang tinaramid na. Data ti pagpabasulan na no apay anak break ni Mimikan Kuana. Ay, una yan ti apok aya. Kasaritam man tatang, ipalawag mo ti amin kan Kuana, tabarang malawlawagan ti panunot na. Kasaritak no makarieng. Agyaman akunay tatang, No apay nga may nakaykayat na nga al-alilawan. Dagiti babalasa nga pagdatdatunan na Imbes nga ibaga na ti pudno a kinatao na. ay jakam mo iti apo ko yu tatang, sabali ti kapanunutan na. Kumusta ti Reknam, apo? Agsaludsod kayo pa lang matapong. Amoy lang arudan, heartbroken na tao. Amaw, apo. Saan mo't nga minadakas? No ibagam ti pudno, kadagiti babalasang apagdatdatunam. No, apay kami ngay bagayo ti pudno ken mimi Imbrik nakit din. Apo, saan mi akayat ka nanang mo ti agulbod? Kasanaw, no agulbod kami kat mamuan tumot laang ni Mimi ti pudno. Di may raman kami kin nanang mo. Madaksan kami maet. Kasano nga rudan ang makaasawa kano kastoy lang nga pong. No damanan ti pagdatunam. Ibagam ti pudno kadakwada po. Di ka agul-ulbod. Tama ka pa dismaya mo laang nga men. No ulbod. Wano man ang alilaw ti lalaki. Apong? Laglagi pa. Nga dadag iti babae. Asan a kwarta tikit kita anda. No di kat ti ugali ti may sa lalaki. Ipadas mo manan ti agdataon. Ng pangaasim, tadi kan agul-ulbod, wang. Nakababayin mo't ngamin no ibaga a construction worker lang apong. No pagayatan ti Diyos, adanto apo. Adanto mamamom. Kay babae akapkap na kam. Basta ramidem laang ti maiparbang, apo. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno maakseptar da ka. No damo, mabalin ang nasaya at ti ibunga na. Ngamlaglagi pam kuma, nga amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu ati kasayaatan nga aramidam, agbalin ka anapudno iti bagim, kan iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan
trabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Amari Surayda. Ni, ada ka di basol mo kanyak, mare? Apay nga agpaspasin siya kamatan. Wen ata daytoy paylaang ti kabailak nga itedken ka, mare. Ah? Kape paylaang. Nasyortak ngamin, mare. Amumot, madama nga agpabpabalay kami. Ay, kwa, okay laang, mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Amare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, mare? Si kakit dimot. Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mo't impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay ta maawatan nak, mare. Di ka madanagan. Inton sumaruno nga agbakasyon ak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka, mare. Okay laang, mare. Si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan tatang. Kasla mapilpilitan laang nga umisem. Ni tatang at talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbaga anak ko. Kasla marigatan matan nga umisem. Saan mo't akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik na tatang. Siguro, saan akong tinto itintid mo kinkwana? Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsarita mi. Maawatan na kanumot, tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo ti makikita kinkwana. Jay kunadang araw, action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Anyat pa nagkunam. Jak amaw tagsaw iti Ingles. Nagapuan ti imported a kape bakay. Ay nawaw, pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsaludsud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Apay na pudot ti ulam. Amumat ang naggapuak iti ayan damari karin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay nabiltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka pa'y mo't nga agmenopos Apay anak kaong ungit kamot tayo. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man larin, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayong sapay mo't anapan iti ayan ni Mari Karen na naruwena? Saan pa'y nga road? Apay mo't nana? Makumikumakpay ngamin dito'y pwesto. Nagadotar aramito. Mapan kayo no makawaya kayo nana. Tapno ikan na kayo mo't iti imported a kape. Ha? Imported a kapila ang ti pasarabo na, ta short ka no ngamin ti budget na. Tinapatag katanda. Agpagpabalay damot ngamin. Jay kape nga inted na, kaslatay kape amagat-gatang ijay sentro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amis mo ti makakita iti ibagbagak nana. No saan nyo makita, talaga asaan kay makarelate. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ka. Wen tatang, kinasaritak mat iti kalman. Kapay nga ron nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Kasino nga yan ti mangitulod kin ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Anusak nga orayan tatang. Nasapa pa'y matkiti Ni. Ti kasinsin mong samot ng day ta anak ka. Isungag pa iso tatang. Ay, makaangas akmatlangan. Magirwar ka pa'y ititasa kin tinapay. Tapag kapim ti kasinsin mo. Wen tatang, mangan pa'y ket di ano kayat na. Tapno saan amabisinan iti biyahe. Mapitlaang, tasalod-sudak no kaya't natimangan. Payapayan nyo ata sumrek pa itatang.
Nangay mo dito yung naka-paper bag, Karen, anak ka. Di yu pakibiyangan dayta, ta saan apara kada kayo dayta tatang? Ay, nawaw. Hadan sa mo't pangirigalwam. Para kan Mari Surayda dayta tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso adayta, gimatangak itirelo para kan kwa na. agasam manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Wala, tapno di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah? Noan niya timbagam, masapol atong palamag. Madimot ano agpatinggala ang itisao. Para kan ka, Mari Surayda, oh. Ay nawaw, anya tilinaon da ito'y a paper bag, Mare. Kita ano anya. Ay nawaw, nagpintas arilo, Mare. Para kanyak da ito'y. Wen, Mare, ginatang ko day taarelo para kan ka. Nagustom ka din? Magustuak launay, Mare. Agyaman ah. Isuot mo man, takitaak, nubagay mo matlaang, Mare. Aday ta, naisuot kon, Mare. Ay na, bagbagay mo launay, Mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, amang ano adati maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga enrigalwan nak itirilo. Okay lang ang kadakwada, Mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damat ano sinyad nga gayam ta, sakbay anagabroda. Amang ano inton madamdama, kat singiran dakdag iti kabagyam. Relax ka kadilang, Mare. Saan ang mapasamak day tanya? No adaman kasta ang mapasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasan da iti arilaw. Nangala nga tama ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mat bakit. Amangan numarugitan kat maperdi pay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kano ka digdigos ko lang itay bakit. Kasano numatinag mo kat maperdi. O kamo't. Mabalin ang maisalda da ito'y arilaw, iso ang masapol ang maiwanan. Na, in regalo dagan ka, ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita, usarak pa'y mata. Anya, No addan to emergency kat kasapulan ta ti kwarta, di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta dita Pinas, tatang? Nasaya at latabag, Karen, anak ka. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar tayo di Manila, anak. Talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi tayo di anak ka. Noan niya ti bagam kenkwana. Iteks mo tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing nga, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nantida. Magayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matnukas ta. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ayun gayam. Nakita nga isusuot ni Surayda tirilo nga inregalong kenkwana. Pudno, tatang? Wan may. Nasaya at matnukas ta. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Aginanaak matan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas di ti panagkita ni Ria kanyak, idi nakita na ti rilok. Sabali ti isom na. anyat ko nang bakit. Saan ko nga rod ang malipatan ti reaksyon ni Ria, idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anyat ti reaksyon na aya. Sabali ti panagisom na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit. Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na. Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man ken saan, tinapatag ket mayat ti quality na. Nakababain mo't ano ipalpalastog ko kadagiti amok ket replika laang gayam. Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday jay iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka.
Makitkita yu daytoy arilaw, nana. Nay, nangalaamot iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, nana. Anya nga iti aramidek iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, nana. Iti panagkunayo. Original ka di daytoy arilaw, wenno replika laang. Nan, kita ekman. At dayta, nana. Mingmingan nyo anaimbag, no original ka di mo laang. At ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Tanalagip na ti gumatang itirelo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang dayta, nana. Wen, ngemkas kanayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika kat napintas latamet. Maibagay launay ken ka. Ay na, isumat lagayam akas di ti panagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti Rilok. Mangibabain mat day di Mari Karen. Agawa, tapusan tamala daw itilakad tabakit. Un ka di, mabitla ang tag sapato sakpay. Okay, agawa am turahin ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy ka di wino daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di Arilo? Mangibabain. Napay man, katno kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day jay. Oray replika, tanapintas lat tamat. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta Arilo. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dakdag iti kalugaran tayo. Replika ngagpay suday jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day jay arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamat, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas jay mo laang. Mapabainan mo't datao ang mangusar. Ay nawaw, apay nga adapay laang daytoy arilo ditoy, Biltran. Nakita kaya basuraan, isungin nalak. Imbasurak lang arudon. Ay nawaw, sayang dayta. Kita nga kurri pay lang. Dayta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan katakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Daytan tupay ti nakaibabainak. Saan ka ang maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudno man gamin. Tunggal at dagamit mo kat masapul nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangamin. Insubli ni Beltran Tirilaw, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaan. Oo na yan, na ako marem. Naibabain ka nung arot, tatang. Naibabain ata para magmat ngamin. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tedan iti day taarilo. Ito yun, tatang. Sayang mo't. Amo ko. Itad ko lang ang kinruwe na. Aywan, mabalin lat tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo nga uray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntukan ko na numapanak iti ayanda. Para kan karuwe na. Ay nawaw. Anya nga day ta. Kitaam. Ay nawaw. Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag pa isaw. Na, apay nga daken ka day taarilaw. Insubli nila kay na. Tasaan ka no akayat ni Surayda ti replika. Ay nawaw. Madimot ti ugali day dya babae. May ngagpayso dito'y ayan ko idi na palabas alawas. Sinaludsod na no original day taarilaw. Iso kasi kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numaperdi lang.
Sa anak nga tanga apaan ni Surayda. Saan naman tinapagan ano dahi ta arilo? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika laang data. Gam sigurado ang mausar mo tagkuri pa'y bad. Agyaman ako na'y itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas di ti aramiden ni Mari Surayda. Da kayulat ta kuman tinang tenak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak ngam anyangay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak, maapresyar ko launay daytoy arilo. Agyaman ako nay, nana. Uray kaskasan no kat malaganan tiriknak no kasta ti ibagayo. Malaag pakada ako na, nana. Simangpet nga minun ti busmi. Okay, agan anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riloyo, nana. Inted ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtadan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na dayta arilo. Ay, grabe mat gayam ti asawa man niya. Dayta kano arilo ti makagapo no apay ana ibabain, nana. Pabasulin na pa'y lang amin tirilo. Amuna mo't nga dang amin laslastog na nudad duma. Kaday nga ugali ng ti makagapo, no apay adil-dilawan damat, nana. Ay nawaw, addamak kada kayo dayta arilo, nana. Inted ni Fidel kanyak. Da kayo tinangtadan da iti basura da. Ay nawaw, saan mo't abasura da ito ikot? Saan nga original dayta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen ata inted da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo anana. Amangan no daytan tumot ti pakaibabainan nyo. Nay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasang ko, saan to ang mapasamak dayta? Sa anak mata para magkit. Kasla adda kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw. Awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimat. Ti maibagaklaan kan ka. Kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin. Kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, ti tao nga amo na ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agodong kami kin Mari Ispi italakay. Anya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Awan mo kiday. Nukasta nga raw, si kapay laang ti pangitalkak iti istor tayaw. San kumata kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't makita dagijay ka. Ha? Kasta ka day?
At to'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti store. Di mo panpanawan asaan anak kakandadaw. Amumat nga agraira manan dagiti agtatakaw. Wen bakit? Amok daytan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supling nga itid mo kadagiti customer. Wen, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam? Kan saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay Mari Ispay. Ay uray siyak, Maray. Sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya Maray. Anya ti planaw. Ag-first trip ta kuma. Anya oras ti first trip ita Maray. Alauna, Maray. May mayat matlaang no ag-first trip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanan ti last trip. Adapay doa nga oras ta Maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko, Maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo, tata. Ah, naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Inyo tigatangam. Adalo yo, tata. Adapay, manuaya. Sa nga gasot ko, matata. I-type mo nga ro din tinumber mo dito, eh. 09, 110, 11, 12. Aday ka. Na-type ko, tata. Regular 100 niya. Tata. At itibayad ko. Ay, nawa. Uray, saan mo nabayaran basan? Ha? Yan tangay siksi. Kan napintas ka, mate. Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di, tata. Wen, basta di mo ibagbagay ti sa balya. Sikreto talaga doon na ito, ya. Okay, tata. Sikreto talaang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik na pintas? Nalaka ka pa yung kasarsarita. Hay, makabanog laki din ti agbiyahe. Anusam saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagak laang mat anabanugak lakay. Kumusta ti store? Ada ka di mo lang gimatang. Adaw, Medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din, bakit? Basic lang na kita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't ko lang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti store. Ay, nawa. Awan pagdanagam bakit? Saan ka malugay? Tamok tar aramiday. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak kaw. Anya timbaga na. I-deliver da kanu ti bagas nga order kaw. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laang ata da parikot anak kaw. Ay no, anya ti parekot, nanang. Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay a pagbayad ko iti supplier? No adda kwartam dita, pautangan nak kumapay anak kaw. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige, ikan kayo ti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumatin kada kayo Ay na, agyaman ak launay, taadda ka at tumultulong kanyak. Nay, nagadumot tin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok dagita maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen maray, ngimmi na tanang yinamat ti krodo ita. Kimurang ki di ti kwartak, iso adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw, aksyonan kumamatan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy laang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kasto a klase ti bagas, Maray. 1,400 day tamaray. Ay i-reserve mo man ti may sa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak kaw. Diyak kayat ka ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda.
Asino ti sirsiri pembasang? Ay, nawaw. Adda kayo mat gayam di tanana Linda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita engka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod nana? Pasensya kayon Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Adda iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre ang no ni Nana Linda mat gayam tagbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pay. 250 ti may sa kilaw. Anya ti kaya mau. Legs with wings. Wings lahat na nana. Mabait lang nga raw tamangirwarak, Jusel. Anya timbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy ka no ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta aplano da. Kung nga ron, nanang, matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Rusyak, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak nagbiyahe. Anya? Agbati aklatan, tapno ada timang bantay dito istaw. Mapantayo kiti tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. Wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin na ti makaamong agpalawag katakwada. Agrubwat kamin iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no adda pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, testor tayaw, si kati makaamaw. Uy, bakit? Kasti kanayon ko ngay baga, bilangam anaimbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. No. Amulak mo't kahit bakit? No may papaniti kwartakit sa anak nga agpalugay. Okay. O may kayo, nanang. Nag-text na ang kalsador. Agrubot tayo kanon. Word, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamen. Ano usam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, Tata. Ha? Si Kamalan, Josel. Nakita nga adda gayam bagas alako yo, Tata. Ada, gumatang ka. Manuti half kaban aya, Tata. 1,400 lang. Ay, nawaw. Kurang mat gayam ti kwartak dito Manuti kwartam di taya. 800 lang, Tata. Sige, mabalinin di ta 800 basang. Sigurado kayo, Tata? Wayne, di bali ata napintas kinseksi ka mate. Ni Tata talaga, bulero. Pagnaw, ti bagbakan niya. Awan sa matimang bagkat iti bagas. Ay, day tamanan ti may sa pariko, Tata. Ayan nga milan, ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, Tata. Medyo atayo gayam. Sige, itulod ko ti bagas iti balayaw. Mangrikepak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo basang. Sa dino tinagapuam Castro. Iti ayanda Josel, Marek. Ay, nawaw. Anya nga'y tinaramid mo iti ayanda, Josel. Intulod ko ti bagas a ginatang na, Marek. Apay nga intulod mo pa ilaang, kat adamot motor ti kapsat na. Tulong ko matingkin ko na, Marek. Ay, nawaw. No sexy abalasang, kaya't na ti tumulong. Ngam idi siyak tinagpatulong kan kwa na. Di na pulos kayat. Uto-uto gayam da ito alakay. Anyati ko na, Marek. Ay, adda ayamot. Uto-uto ko nam samay. Sino ti uto-uto? Ay, kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo bakit? Okay laang may tlakay. Ado kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga agkakapsat. Kandagi ti aga-abirat. Si kalaang ti awan. Ay, kasta ya. Kasanaw, di mo ngamin kayat ti sumurot kada kami. Wen, tadak kaya ti mabambanog bakit?
Ada nga road service. Saan kamot amagmag na? Di ba? Laatan alpas mitin. Bumawi aktulatan no sa marunaw. Daytoy lang tinaurnong a koleksyon, kastraw. Wan, bakit? Ay nawaw. Apay aday to'y laang. Apay ka din, bakit? Di ko nam kanya kat ado naglakwam. Naksayan mo ti bagas. Ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti rasrasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw. Kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talaan, bakit? Sa anak mutin ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mat no inlibrim iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak arim-rimwar, hindi awan kayaw. Ure sa ludsudem ti kumarem. Apay nga ron akas to'y lang ti sils mo. Kurang daytaw eh. Amangan numabangkrapan ti negosyok maray. Ay wan, nangagmo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo, Maray. Anya ti maipapanken lakay ko maray. Tinangag ko apag sasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kano nila kay mo. Oto-oto. Tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay Maray. Isu maglagayam at tunggal iso ti agbantay ka basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa ama kagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasan ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagayam ang dagiti lakoy Maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na bakit? Wala tawaran kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dagis nga rarabidak, bakit? Ti kunam kaday kat saan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw. Ay, bakit? Laklakayan ka nga uto-uto. Gaputa na pintas kan 6 city customer. Ilibrim ti lako tayaw. Di ka agpampanunot, kastraw. Bakit? Si kagayam timang bankrupt iti dayta asari-sari store. Anay yaw. Hindi nakalabigusan ng kaslaubing. Bakit? Nakababayin ka na iti lumablabas. Singiram, no asino man dagita nga inliblibray. Bakit may kababayin? Singiram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga. Anyat nagabaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawon nyo ni tatang. Wana, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tilako tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No sexy kan na pintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam daytang aramid ti amam. Ne, dakas ti kastang aramid na nanang. Daytang arawd, kasla saan alakay. Hay na, talaga nga agburak ti darak iti daytang amam. Isuumat ti mang bankrupt iti store amano atawan ngayon rigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man nagitin libre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana. Kano saan na masingir dagi jay, talaga pagtalawak dito'y balay. Marmarwam day talak lakayan. Ay nawaw, anya ti aramidan nyo dito'y balay, Tata Castro. Imayak tag singirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Te, bayad na kitila ko, mingin inted puking ka. Ay nawaw, intedyo sa ita, singiran nyo malaganya. Masapul nga agbayad kayaw. Tano saan? Sakti pagtalawan ni bakit kaw. Da kayo mati nagdesisyon amang ilibre kada kami. Aping agsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayaw tap no masulbar butan ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawin nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumawit Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay 500 laang. Isupay lang ang tinaurnong, bakit? Di ka mananagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotiin librim aya.
Aduda ba kay? May saditan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan ba kahit? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko day jay ba kahit? Singiram dagiti aguldigar. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. Ah. No saan mo ida masingir, pasensyakan. Ngam si ka ti pagtalawag, kastraw. Ditakan, maasarak ang makakitkita iti panagrupropam. Kanya nga ita, nakaungatin ni nanang kada kayo tatang. Diyak may impagaraw amamuan ni nanang mo ti maipapaniti day jay abanag anak ko. Biddo, ti kasi hinaramid yaw tatang. Siyak pa yan parikot ita. Agsingir kayo, ta seryoso ni nanang itinaibaga na tatang. Talaga pagtalawon da kayo, no saan nyo ang masulbar ti parikot ng inaramid yaw. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise. Ay, nawaw! No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan, at daragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensyakan, no naladawak iti oras na nagtulagan ta. At dapay nga minti nara... Anay ko, apay ako mabil ka ngay pila. Makapaawan ganas kan tumat ngamin? Sorry nga minan Saan ka kung mga agungot kanyak? Please. Agawid kakit din. Ay no, apay nga agawid akit nagtulagan tang agdita ita. Isungarot nga imayak to may kasukunan. Saan na matuloy ti date ta? Ay no, apay ngay. Naa, agsaludsud ka pa'y laang no apay? Naladawak lang ngay may kastamot tinti bagam. Sa nga pulo a minuto lang matiladaw ko Uray pa'y may sa minuto day ta, awan bibiyang ko. Amumat ajak kaya ti maladladaw. Sorry, siyak manan tinagbito. Kastoy laangan, tapno saan ka amaladaw akanayon, agnaad kalaangan dito'y balay. Anya? Agden na talaangan, tapno sa anak mat amabannog nga mangururay kan ka, tunggal adat papananta. No talaga nga'y ayatan nak, aramidem ti kayat ko. Sikat ti agad jas, ta sikat ti lalaki. Leng, agim impake ka mo't kardeng, anak ka. Una, tag naida kun ita enda pilar tatang. Anya, uli ito man timbagam. Agdin na kaming kin pilar tatang. Ay dawaw, apay agdin na kayo. Kat saan kayo upay mo't anagkasar? Tapno maliklikan mo't laang ti saan mi apagkinkin na awatan tatang. Panagkunam ka di kat day ti solusyon ti parikot yo. Ti ugali ni Pilar ti parikot. Kumabil mga minday di anobiam karding. Anyat amo tayo ngay manang. Ang mga no agbalbaliw no kanayon agkadwa kami. Awan lat amok iti babae akasta. No siyak ti sika, di mo panggapan ti mapan ijay. Adda punto ni manang mo anak ko. Siyak mo't ti makiden na. San mo't ada kayo? Na, ipilit na pa'y laang ti kayat na. Ti pagsaya atam laang ti pampanunutan mikin ni tatang. Ngam no kayat mo ti kasjay nga asawa. Ay katadakan ka Daytoy, ti agbalin asilid jo kun Pilar. Agyaman aklaunay, tayo manugot kayo nga agnaidak ditoy, nana. Saanak pa'y kumanga umanugot nga agdan na kayo. Nga mipilit mo't ni Pilar ti kayat na. Awanan na aramida,
Ay, kuha na. Ano samla ang ti simple abalay mi ah? Ay, nawaw. Nairuwamak mo't lang iti simple apa nagbiag na. Takas ken Pilar. Sa anak mo't ana iyanak abak nang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Agkikin na awatan tayo, nana. Agrubata kon Pilar. Agtrabaho ak manan ita. Mabiit lang ang kardeng. Ha? Ada ka di ipagatang mo kanya? Ayan ti ATM mo. Apay ti ATM ko. Anum ko ma. Na saludsudong pay laang no pangusarak. Siyempre, siyak ti babae kada taadwa. Kat, Nagrigat kamutin ang makaawat. Siyak ti babae iti relasyon ta. Iso arumbang laang asyak ti mangidulin iti ATM mo. ay kuha, Jay. Itad mo ti ATM mo kanyak winaw. Saan kami pa mo't nagsweldo? Nagswildo kay man wenno saan, itad mo ti ATM mo kanyak. Agraman ti password, takas na ko nakitayan, siyak ti babae iti daytoy a relasyon. Saan amay parbeng ti kasta nga aramid mo, anak ko? Ay nawaw, agtugtugawak laang dito'y nanang. Awan mo't dakas nga aramid kada kayo kat. No apay akas taman ti panagsasauyo kanyak. Ay nawaw, di ka man agin didi ammo dita. Ammok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Apay ngamin adi yung ibaga no anya day tatap no maawatak mo't. Nangeg ko ti panagsarita yu ken karding itay. Kat, Apay mat ngayon nalam ti ATM na. ninanang mo't. Siyak ti babae, iso asyak nga ro ti mangidulin iti ATM na. Wen angam saan kayo pay mat anag kalaysa. Ken awan pay mat anak yo. Agpudno ka man kanya. Pinagnaed mo ka din ni karding ditoy, tapno maaramid mo ti kay kayat mo ken kuana. Saan na? Inuray mo kumamat nga iso amis mo tinangipadulin iti ATM na ah. Nakababain man ti kasta, anak ko. Hello, Manang Maylin. Nasaya at mata sinong batang matlaangan ti awag kong ading ko. Anya ti baga maya, Manang? At daoting tayo ita. Nag-text akmat kan kay di Sabado. Ay, unan niya. Agsagana kayo kan Pilar, tadagasan kayo dita. Saanan, Manang? Ay nawaw, apay kumasaan? Nabambanlugak, Manang. Aginanaak pa'y. Tapno adda ti ipigsak agtrabaho manan. Madimat lang no trabaho akanayon ti adda iti utak mo. Masapul nga agtrabaho ak. Ngamin, nagado ti kayat ni... ti kayat ko asawan. Agur urnong kami, Manang. Apay, gastador day ta Pilar, iso amasapol nga inaldaw nga agtrabaho ka. Saan, Manang? Kamalila ang ti panangawat mo itimbagak. Sige, Manang, agpakada akon. Tamaturog ak pa'y. Agsagana kayo matan, no adda ti outing yo ita. Kardeng! Kardeng! Ay nawaw, bigbigatan anapudot ti ulo manak ko. Apay ka di aya. Sa dino ti ayan day ta karding nanang. Itay pa'y asuman na uak dito'y ngam kaslawan mangmangagda. Kat no naimas ti turog na itisirok ti kayo di tarwar. Ay nawaw, nakaturog ti loko. Wen anak ko, di mon disturbuan tapno makainanamot. Ammom ama minsan laeng iti makalawas ti day off na. Ay saan ang mabalin ti kas sa kanyak nanang? Pangaasim ta di ka aglablabas anak ko. Asino ti saan ang makaungot no kastoy laang nanang? Naurnungan ti murang na, ngam di na mat ilaba. Ay kat pakigalgal mo pa ilaeng ah. Awan mo trabaho. Ay, saan ko a pinagnaaday ta akarding dito'y balay tapno pagbalinan nak ababaunan na nanang. Naimas nga agpayso ti turog na. Kita akman no anya ti aramiden na nubuyatak iti danom. May sa, dua, talo. No, anya da jay. Pilar? Asino tinangibaga kang kaamabalin mo ti maturog, ah? Ay, no, aginanaak mo't Italaang manan anak di ufak. Apay mo't abuyatan nakpay lang iti danom. Agyaman kalata, ah, tasaan anapudot ti danom. Apay ka daya. Imbis amat maturog ka dita, mapan mo kit di igalgal dagiti murang mo. Mabalin ka Ay niya. nakardeng, agbain ka kumamat ah. Saan asyak ti ibabaon mo? Siyak mo't agtrab-trabaho para katatayo. Wen ata si kangarod ti lalaki. Kit si kangay. Anya mo't ti maitulong mo kanyak.
No ultimo manggalgal iti murang ko kat kasadot mo. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita? No siyak ti makaunget. Talaga di mo magustuhan ti aramidak kang ka. Unay lakit di meten ti kasta, anak ko. Apay nanang, kanunungan nyo ti kinasadot day di akardeng? Kaasimot jay tao iti kastangar aramidem. Ay nawaw, apay akaasyan nyo ti sadot? Saan met asadot ni Karding ket? Ala kanunungan nyo pay nanang. Kasanulaangan numaamuan ti pamilya na ti kastangar aramidem ken kuana. Anya ko maita kanyak. Amangan nuguraan na ka ti pamilya na. Aglablabos ka mo ngamin anak ko. Amangan kunak no inton madamdama ket oray ni Karding. Agbabawi meten anak iden aken ka. Naan ano man ang tibibig ni Kardeng? Dinanog ko nanang. Ay nawao, apay adinanog mo. Kasano, kat naturod meten asumungsungbat kanyak. No adda ibagbagak, maditi pa nagsasauna. Ay naumalakit din ni Karding ken ka. Nasurok ang makatawon meten anagan anos iti dendam. No nauma, di bumanaw. Anya, Mapanak iti ayan tigayim ko ita. anya man ang ti aramidem ijay. Anya kumapay ngay, agpaanginak ijay makapaasar day ta akarding. Kanayon laengen apapudutan na ti ulok. Naa, ni Karding pailaeng met ti pabasulam. Naglawag asika ti ayan ti parikot. Sa dino ti papanam, mureng munsa mo dagita. Wala na. Pumanaw akon. Anya, Saan ko na maanusan ti ugalit anak yo? Pasensya kayo, nana. Inaramid ko ti kabalak. Yung talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. saan ka ang mababalaw? Tapod numit ang naglablabas ni Pilar, baro. Isong agawid aklangan ni Jebalay, nana. No ituloy mi peti kasto a relasyon mi. Amangan no makabil ko ti anak yo. Wano saan? Amangan no siyak ti mabagtit. May mayatin ti lumiklik, nana. Ti ATM mo nga'y. Adda dito'y nana. Naimbag tasan ngayon tugot ni Pilar itinapanan na. O sige, agrobata kon sakbay nga agawid anak yo. Ibagayon to nga agwinnaswas kamilatan, nana. Kunaklakit din no adda bisita ni Tatang. Si kamot gayam day takarding ading ko. Siya nga rod manang. Dituya kon nga agnaid. Ni Pilar nga'y. Awan kaming kin Pilar. Ay nawaw, iti anya aga po. Nan ano ta bibig mo? Awan da ito manang. Agpudno ka man kanyak karding. Aging ga ka di itakat kabkabilan na kaday jay a babae. Tinapatag, kat nakiwin na swasa kon kan kuana, manang. Dayta ti ugali ni Pilar adimi kayat. Bayolente a babae. Naimbaglaangan ta saan kamat akas jay? Saan ko ang maaramid ti mangkabil iti babae, manang? Iso apilyem kumamot ti babae asaan ako mabelading ko. Apikit din nga ibantay mo ti bagim iti babae akaskin ni Pilar. Ayan ni Karding nanang. Awanan ni Kardeng. Ay nawaw, kasano nga awanan nanang? Awanan, pinanawan na kan. Anya? Agwin naswas kayo kanaon. Nauman iti aramid mo. Iso aday jay. Pimanawan. Saan man asyak ti ang angawan nyo nanang? Saan ka ngang angawan? Ibagbagak laeng tipod no. No saan ka amamate? Mapan ka iti silidyaw. Tapno makitam amis mo. Anya? Italaang ba rin ang nakitak ti kasta pa nag-iisam mo, Kardeng anak ko? Wala, tawanan ti parikot ko, tatang. Awanan ni Pilar akanayon amang paspasakit keng ka. Putnula unay, tatang. Naimbag man, tanasyan kamutlaang itibagay. Di mo inuray ang mabaldado ka. No idikat nagbalinak abulsag, saanan ita, tatang? Saan ko nga urayan ang mabaldado ak? Kastaa, nagado a babae dita. Day kumama na sing pa ti pilyam anak ko. Di mo ibantay ti bagay iti babae, akaskin ni Pilar taawan si kantum laang tinakakaasay. Di ka matagtagare, anak ko. Maikawak nga rod nanang.
Ay nawaw, saan ka amaawatan? Sa anak anairwam nga awan ni Karding dito'y, nanang. Ay nawaw, no kaano met anauma jay tao ken ka. Saan ko pa yan amakontak? Awanan maaramidam no nakadesisyonan jay tao. Ang mga no adapay namnama, nanang. Anyat kayat mo asawan. Mapan kayo iti ayanda, nanang. Ibagayo nga agsubli dito'y balay, ta agbalbaliw akon. Na, apay asyak ti ibaon mo nga eh. Alamot ten ananang, tulungan na kuma. Ay, nakababain ti mapan ijay. No naturod ka, sikat ti sumango iti pamilya na. Saan asyak ti ibaon mo? Sino dayjay? Ni Pilar tatang. Ay nawaw. Anya pa'y lahang tar aramidin dito a babae dito'y balay. Kaya't na kano ang makasarita ti kabsat ko, tatang. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan da. Isumat lang ang timbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Karding! Karding! Rumwar ka dita, tagsarita ta! Karding! Nakalala aw pay mat. Isong araw. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Tinasayat, ringam ni Kardeng. Ibaga masangwa na dito a babae tapno agsardungan. Ang mga noan niya pa ti panunutan dagiti kaaruba tayo. Pangaasim a, Karding. Anya pa lang tar aramidam dito'y Pilar. Agawid ka kuman ije balay. Awan tamot na. Itaan niya aga po nga agsubli akpay lang ijay. Urnusan ta kumati parikot iti nagbaetan ta. Lading itak, ngam santo ang mapasamak da ita. Uray agbalbaliw akon. Oho, inuolbod man na ita pa nagbalbaliw. Uray agparintumengak iti sangwanam. Orag sangit ka pa iti dara, saan nga agbalo iti kapanunuta. Please, kaasyan na kumamot Dinak man arakoban, nakababain Pilar. Alamot ten a, Karding. Pakawanan na kuma. Noon niya ti imbagak, isuday jayen. Kat no awanan ti ibagam, pumano kan. Di mo disturbon ti panaginanak. Tadaman ng trabaho na malam. Ay, awanan, nanang. Talaga asaanan akayat ni Karding agsinublian kami. Anya nga rod ti maaramidan tayo no kasta ti desisyon na. Anya nga tanuda kayo laang ti makisarita kadakwada, nanang. No anya ti desisyon na, iso ti respeto tayo. Jak lakit di kabailan no ni Karding ti mapukaw ko, nanang. Ay, dayta ti ganabam. Awan tumo ngamin ipangag mo asao. Ni nanang mo't. Kanayon mo ngamin akabilan jay tao. Naglablabos ka iso akasta. Pinanawan na kalaki nga road. Kasanuak pa yan ita, nanang. No saan mo pa'y laabaliwan ti ugali makasta. Ken no awan ti lalaki ang makaanos ken ka. May salaang ti maibagak, Pilar. Agbaak kalatan. Kaasila ang ti agbalin nga asawam no kasta ti ugalim, anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na saya at kan managayat iti karelasyon tayo. Tauray kasanupay ti kinasingpat kan kinaanos ti may sa atao, no aglablabas tayo, dumtang tulad ta ti aldaw ang maumada. Kat amang ano isupay ti panggapwanda amang panaw kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Umano ka no, timay sa border tayo. Nina, bakit? Ay nawaw, kano. Inton Lunes, Na, apay asika ti kinasarita na. Apay asaan ang nagdiretso kanyak. isong arod nga ibagbagakan ka tapno ambom. Tapno updated ka mata. Ay saan na mabalinti kasta? Siyak nga ro ti landlady. Apay kit din asika ti pangibaghan na. Oo na yan, bakit? Agraman tayo ta apanag. Big deal launay kan ka. Una, tawan bibiyang mo iti day ta apaabangan, Jeffrey. Kasano kumasumangudakin ka? Kat kabutang da kamot nga rol. Apay ko mga butang da kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Daytang iwat mo pasmado ti makagapo. Di mo amutag tepel. Iso dayta. Kabutang da ka ti amin. Ibagam iti day ta Joel, tasyak ti kasarita na. Saan kat asika? Wala. No kayat na ba iti sumangugan ka? Ay nawaw, saan asyak ti pagpungpung tutam, Jeffrey? Nakapasyar kayo mat dito pag-abangak nanang. Anya ti umay yung ibaga. Imawag ni Antim Nena kanyak iti kalman anak ko. Kat, Bakanti ka no, ti may sa akwarto iti boarding house apapaabangan na. anya ko maitano bakante nanang. Adamat tanto abangan tayo apag naada. Ti kayat ko kat umakar ka ijay anak ko. Ay nawaw, jak kayat tiag naad ijay nanang. Adayo amay mayat ijay nalawlawa ken simintado. Basta, dituyak laangan nanang. Di mo man ipilit ti kayat mo si Karot. Noan niya ti imbagak, isaw ti aramidam. Amo yung mati ugali ni auntie. Pasmado tingiwat na kung nadagiti kakasinsin ko anagabang iti papaabangan na abalay. Anyat amu tayo ngay. Ano saklatan dito'y nanang? Uray adayo. At least, adatal na ti panunot ko. Pangaaseng tadi mo ipilit ti kayat mo, Rot. Kayat mo man kan saan, umakar ka ijay. Anya? Nagnaad kayo iti balay papaabangan ni Auntie Nena idi. Saan ka di kasinsin? Uwan kasinseng. Ngamawan pa'y 2 bulan may, kat pimanaw kami. Api ang nasaludsod mo, kasinseng. Wen tati kayat ni nanang kat agnaedak ijay. Ay nawaw, agpanunot ka iti maminribaw, kasinseng. Ipilit mat nga rod ni nanang. Saan na sigurong ammo ti aramin ti kamsa na Ammom ka tay. Idi da kami tinagnad ijay. Biggatan agtuk-tuk-tuk na antinena. Anya? Uwan kasinseng. Ti kaya masapa amariing dagiti burdars. Natangsay, nangruna ka dagiti kaanakan na. Disturbo mat nga rod ano kasta? Pudno launay kasinseng. Nagadupay ti dillaw na day jay Sapataws, badaw, buok, sidakin amin ang. Nakabutbutang talaga ti agnaad ijay. Nakunampay kasinseng. Ura agbaybayad kay ti abang. Kat kasjay latta ti trato na. Ay, asino mat nga taday ti agtuk-tuk-tuk kat alas 4 pa ilaang ti agsapa. Rod! Agreeing ka ditan. Adyat urasan. Ni Auntie Nena mat gayam. Ay nawaw, anya nga tat ibaga na aya. Apay adi mo lukat ang tiridaw. Umayan auntie, mabitlaang. Ay, anya ti masapul yung auntie. Anyat urasan, ngam di ka pala na rin dita. Ay ko auntie. Kasla anak da katibak nang iti kastangar aramidam. Napuyatak ngamin idi rabi ta inaramid ko ti research mi auntie. Nagadulakit din arason mo. Jak kayat ti kasta Jak kayat ti maaldawan aburdal. Anya? Saan anasaya ta disturbuan dagiti borders tayo bakit? Ay nawaw, apay manan amakibiyang ka, kat ka nakakmat day jay. Gabuta ka nakam, kastamutan taramidam. Kapilitan tadidamot ammo ti mang disiplina iti bagbagida. Kan may sa, masigsikuranak ang makakit-kita nga aldaw ti panagrinda. Kasalungay, nun napuyat da idirabi. Ay saan ko naparikot day ta? Ay nawaw, agbain kamot Uray ka anakampay da kita. Agbaybayad damot itiabangkan ka. Aguray ka. Apay nga isakit mo launay day jay arot Gaputa si katayan ti bidot, bakit? Saan lang anirot ti ka anakam anang aramidam iti kastakan? Pasensya amlatan ni Antim Nena, rot ka anakan.
Makauma mati ugali na, Uncle. Isu nga awan ti agbayag akanakan na titoy. Tamadi ti ugali na. Pasmado tingiwat na. No agsasao, kasla saan kaming agbaybayad iti abang ditoy. Feeling na laing dadyang antiyo. Nagalas ti ugali na. Awantal na ti panunot, taurean niya nga oras kat adaditang agungungot. Nakunampay. Kasla saan ngamin nga agbyag. No saan nga agunget iti may sang aldaw. Iso day jay. Ibirbirok na ti pagungungtan na. Nene, nantiyo na yan natin si Mangpart. Di mo latan ibagbagakin kwa natin nagsaritaan ta, what? Wan, Uncle, di kay madanagan, ta saan kay nga ipulong. Nay, apay akas tatibadom si Karot. Apay ka di, ante. Apay ang nagbestida ka. Sa dino ti papanamaya. Saan mo't Domingo itakad? Adda klase mi ita, ante. Adda klase yung amkas tatibadom. Ay nawaw, disente matiin suot ko, ante. Saan mat arivili? Ay mangibabayin ka mo't. Anya? Inton sumarunaw. Pilyam mo't ati maibagay kan ka. Saan kayo ang maawatan, ante? Jak amo, no apay nga agraman kawas ko kat pagpupudutan nyo. Umapal kayon samat. Siya. Umapaliti kawas mo. Saan Apolos? Agraraman kakit diya. Adda na patag nga ibagakan ka, Estela. Anya ti ibaga manang nena. Bagbaga ang matiyay anak mo Ay nawaw, apay ni Raut manang. Hay, jak magustuhan tikas diya pa nagbadbado na. Ha, Sana bagay tikas diyay. Kunamlan asino abaknang. ti kadibistida na, ti dakdakamata manang nina. Wan, nagalas akit kitaan. Saan ang maibagay kan kwa na? Kan may sa, kanayon ang maaldawan jay anak mo. Di na amo ti agreeng iti masapa. Ha, ay kwa, amangan met no adda report when no research nga inaramid da iti pagadalan manang. Ay uray pay, saan ang nasaya at tikas jay nga ipakpakita na? Bagbaga am day jay Apay akas jay ti ibagbaga ni Antim Anena. Maaldawan ka kanumat abumang bangon. Kun nagalas ka na ti kawusmaw. Jak amo iti day ta akabsat mo, nanang. Nagadulakit ding amo na. Nagadu adil-dilawan na. Siyempre, adu tinaskan nga aramidak iso amapuyatak. Kan maysa, disente matibistidak. Talaga laang adakas ti ugali day di abakit. Amangan met no. Di nakpagpanunutan iti dakas, nanang. Saan lang asyak ti kaanakan nang agrik-reklamo iti ugali na. Adu kami. Oray sa ludsudom ni Kasinsin Angelo. Kat, kasano nga ruden day ta anak ko. Umakarak, nanang. Jak kayat ti agnaad iti ayan ni Antinena. Awan ti peace of mind ijay, nanang. Kat, adda nga rud pagakaram anak ko. Adda umakarakon, tadyak kayat ti kaaruba apasmado tingiwat na. Kan kasla ada bagbagtit na. Anya nga ita. Pimanaw mo't laing ni Ruth. Anya kumangay kanyak. Sa anak nga apektado, Jeffrey. Agbalbaliw ka man ngamin, bakit? Dahito pa nagsasaom ti makagapo. No apay akadwan ka dagiti kakaanakam kat gumura kain ka. Ay, agtal na ka man. Ikam ngamin iti preno tangiwat mo. Di kag balin na kontrabida iti biyag ti sabala tao. No awan mo dagas nga aramidan daken ka. Ay, agtal na ka di tawon now. Di mo amot ti makorektar. Apay ngamin akorektaran nak. Tapno ibagakan ka. Saan amasapol nga aramidom na ita? Taamok tar aramida. Pimanaw ka matgaya man itain Antinena kasinsin. Wen tadjakon maanusan ti ugali na Kasinsin. Inaramid naman kan inaramid na ka na kami iti. Talaga nga awan ti pagbaliwan ni anti. Baknang ngamin kasinsin. Iso akas dyan. Kud, anya ko maitan no baknang. Agbaybayad akmat iti abang ko O galinan ti kasjay kasinsin. Nanayunan man ti kaanakan na agumurugurakin ko ana. Kasla ada bagbagtit na Kasinsin. Anya? Sikawit. Kasla ada bagbagtit na kunak at agbirbirok iti pagungungtan na. Agasim manday ta ginatang mo.
Iso ti isuot ko inton reunion tayo. Isak mo't nga eh. Ado mo ti kawas mo dita. Ano sampay laang dagijay ah? Kita ma, amangan numapan ka man rin makireunion, kat kumkumpurmi man ti isa usawang mo ijay. Sa anak mo't nga agsaukat, no awan makagapa. Ikam ti preno tangiwat mo, di ka man ngamin agpakalaing ijay. Preno mo't nga ibagbagam. Una, tamangan numalipatan manan, na imbagpay jalugan at da preno na, tangiwat mo ngay mat. Among si ka Jeffrey. Di ka nagkalintagan, tanalawag mat asikat ay ayan tibidot. Isu nga ato, tigumurakan ka. Makireunion nga tadaan tinena. Dahil tati jak amo kasinsin. Una, taama nga no umayda kat pagpupudutan nakmanan. Saan lang mat asikat ikanakan na, pinagsasawan na. Ado tayo. Ha, ay nawa, kasinsin, makitkita mo di makitkita. Daan tinena matday chay. Mapantay ti kusina, taamangan no makita data dito. Kat anya man ti may baganang. Di mo ipadlaw ang nakita ta ida. Angelo, kanakan. Ay, awanin kasinsin. Nakita na kong paumayan itayan ta. Si kanti makaamo ang makisarita kan kwa na kasinsin. Mapana kon iti kusina. Bye! Nay, kasinsin, di nakpanawan dito yan. Kasinsin raw. Kumusta ka mutan, Angelo? Nasaya hatlata mo, tante. Anya nga minang tinalam akursaw? Agriculture, ante. Ay nawaw, agriculture kunam? Huwan, ante. Apay nga agriculture pay lang. Isu nga rod mo ti kahit ko, ante. Di kumamot social akurso tinalam ah. Tapno adaganas mo nga agad adal. Anya? Nalakalang ti agriculture ka. Saan mo ta, ante? Nagmulmula kayo lang no agriculture, saan aya? Agmulmula lang. Oho, nakangaganyo mo titiday ta, ante. Amo ka, ta siyempre, nalaingat. Diyak amo ka ta kayo, ante. Di yu amo titangtang abon niyaw. Kat, anya tinagsaritaan nyo kini Antem. Antim lang, ah. Apay ngamin adi mo intarayan ngay. Makapaasar ti ugali na kasinsin. Kita kasinsin. Umad adayo dagiti kakasinsin tayo adinildilaw na ide. Deserve na, ah. Awanan ti mayat ama kitugaw ken kwa na. Anya ngaminan ti imbaga na kang kaitay. Ti may papaniti kurso kasinsin. Diyan kumakano sosyal, tinala. Anya? Saan lang rin ta? Nalakalaang kano ti kursok, tagmulmula kami laang. Ay, talagamat ni ante. Awan ti ustong, no iso ti kasangsango. Naku nampay kasinsin. Ipagarup na siguro nga iso ti kalalaingan. Anya ti kunam nanang? Makilugan tayo kanaw kani Antim Anena, kunak. Ay na wow. Asino ti nang ibaga? Ay kat isua. Ay, jak kaya ti makilugan kadakwada nanang. Awam dad duma apagluganam. Wanaw, ag-tricycle ka. Kay kayat ko pa'y ti magmagnangam ti makilugan kadakwada nanang. Saan abali ata addaak mo't akadwam anak ko. Basta, jak kayat nanang. No kayat tiyo, da kayo latan ti makilugan kadakwada. Narigatan, amangan no makilugan na kat adaman ng dilawan na dita. Isupay apagsakitan tinakam. Apayakas jay, liklik-likan dakmut dagiti kakaanak ka. Ha? Naglemeng damo nga main idisimbang put kami. Numakitugawak mo't kadakwada. Pumanaw da akaslasan dak anakita. Ay kwa manang. Ibagam man kanyak no niya ti makagapo, Estela. Ay, tangiwat mo kanu nga main manang. Ay nawaw, apay tingiwat ka. Anya ti parikot itingiwat ka. Pasmado kanu nga main manang nina. Anya, Jay daduma, ibagada pa yan akasla ka kanu agbagtay. na sa anak abagtitan niya. Agong unget ka kanu nga main nga ura awan mo't makagapaw. Talaga mo't dagita atat tao ah. No adda makitam, di mo nga minan pakibibyangan tapno saan agumura dagiti kakaanakamkin ka. Aglugan kayon, tagrubat na yun. Ito'y pa nga agururayak dito'y. Wan, umay kami! Sipot simbang pweta, kat di ka motin makaisang bakit. Wan atama ditiriknak iti kasjay nga ipakpakita dagiti kakaanak kaklakay.
Basol mo matlang no apay akas jayda. Basol mo no apay nga adayo tirik natakin ka. Nasayat nga raw aliklikan da. Didak pa yan kasarsarita itay. Madanagan dagi jaya sigurado. Amumat akabutang da ka. Anya kumangay ti pagdanagan da. Sa anak mat amang mangan iti tao. Oray asino mat No managdilaw ti may sa tao, talaga aliklikam. Oray sika. Kastama ti bagam kanyak. No kayat mo amaya si dagtirik na dagiti kaanakam ken ka. Agbalbaliw ka. Wan, kaanakam dagita. Ngam addalat ta kumamot ti limitasyon mo. Iti kasta, kat saan amasair tirik nada. Ay nawaw! Kontrolam tingiwat mo. Di ka agsao iti makapasair. Ngamin, di sao a naibalikas kat saanan a maibabawi pay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.